O te whiwhia whaatalofa mau wholofa whaafeilo ai fōi ia lansi lasi o Samoa o mawhai fōi. O nā o whakapoto i lunga o le tātou porokalame whaawau o le tauta ia e le tautua ma le au nanga whaiwhai pēr. A lau Blue TV au kila ni rei se mātou ofisa au tū i marukau. Ia i au kila ni saute. E le rei aso valu o le masina lo le fito le rei tausanga lua se fulu ma le whaa. Malo le taua tai Samoa, malo foi le whatotoa, malo le tautua i tiu te foi ma whaiva me se foi o ngā lulue. I wala awina ua tofi ai, ia i tātou e le tua ma whaamanui ai e le tua i le foi vai tau o le soifuanga. Ia o le ua whaasifo ma tau ia i le nei aso, o le aso ngafua, ia ma tau ia o te ronei, i le kalena whaitau aso le lalo langi o lo o tātou wa soifua ma veolai. Ina ua tolu minuti ua te eneli tu lai wha. Le timiri nā mantou ia ua matafoi o na pongi pe ua toea o nei aveiti o le la o lo surungi ai pele malamalama ia i mantou. Ua mantou na whaasifo fo i le tiu te whai o le la la tau ia ma se ingoto atu e malolo. Ia e ili taritonunga o wapongi saa pe a nisi o atunu. Ia, po ua lewa fo i le po e whaasoro le lewa le po inisi o atunu. A ua whaasoro le waweao inisi o atunu. E se lava, po le ala le taimiolo e mafuta mai ai le rei fo i afiafi. Ai o le a fo i le aso olo e mafuta mai ai wa o le aso sale nei a Amerika ma a tumotu uma ma atunu olo ilano le pulenga le malo tele o Amerika. Ai o te fia e whaata lofa ma whaafelo i atu. Ma lo le folau, ma lo le pale, ma lo le soifo manuia. Ya, ua to itua apolima le na fo weekend ua tona i atu sa whiangai i tātou masauninga e rei ase kerisiano me se foi awa o le sapati le aso to na ia awa le sapati sa o le na whai utaia e te litonu mai tangata kerisiano e sa a makaroloku mea la ka ko ule aso ko nga ia inisi foi la o na nafi ia i foi inisi o lo loku ngei ai o le ale aso o lo e tapua ia i o le tala fo ia le tusi e le tāua fo i le aso ma le ale aso e tapua ia ai ia tapua ia i le tua make sure e ia i le taimi o le tātou so tanga vava ala lata mo lo tātou watua o le tua la le nā malona sua fasirisiri ese o le ua mafuai o le tai mailo soifua la le lei ia e mai se fo i o lo nei o la vai vai le ua mawhai o le tātou to e whiroai ia i luma o nu ai le o dua o nu ia i le langi e mamama le soifua maua le lofa malonanga le lei maloa le taua tai ante o tau lo ngā lulu e pea. A wha pea o le te mafuta mai a ua matua vevela le ngā luenga o le ua e whatoa a mata wa e tau nu watu o le sifi pō le nei fiafi a mata loa. Ia, mai oe i loa mai e le pule o ngai ke whaalongolongo le tauta ia e le whaiani ngā luenga. Ai a wha pea o le ua ilungo le au le tele. Po wa mata ta pena foi ia ma suru le pelu le wha moenga o le anta pena e foi whanua ua i umanuia ngā luenga o le nei aso. Malole ngā lurue. Malole ono sai. O le tua i ngā malurule malurue matou ia i nei i ni usila. Ma eu le maluru. Vai aso le anke ngei i whai unga man vai aso le ngei. So le peye te ala mai le tae au te whaalongo atu e malo wakau frozen a kua urima. Whamaisi o le utasu lua i am Indiana, USA, Evelina Walika. Aila Samuelu ua lima te aile lima i tonga. Wow. Lima ke ele lima i konga. So that means e tu la ko kusala kai me tonga ma Samoa. Walanga le ua lima te aile lima aile fai nei ni usira dei. Ia, whakalofa la ia tu. Whakalofa la ia tu malo le lei tamasii ta hine tonga. Io e fefe hake. Ia. Saipe malo. A va pe foi mafuta mai la i wa nga foi la fa mana tu mai Aila Samuelu ia wo to ia fia wo ko so muri ke si mala so ko fa filo ia tu la ngor vai so le nei o le fa ta wo ino ngana la foi kiripati ama do in New Zealand ia kiripas I'm pretty sure it's a kiripati's week anyhow Fatalo fantula ma fa tato wa fe tu wa kako ese makonga tato tu fiti ya ni sambula vinaka makalevu
Nga kailo inga. Me nga kaleve ma meu. Pula vinaka vakalevu to all the Samoan living in Fiji. The Flying Fijians. Oka. Ova ai aku ngai meu stories e au mai lunga ma TikTok. I oka ngā hi ale au fiki le whai mai. Fiki e mana au konga. Kamala fo ilele o me. Pa umalo le ta ole pa umalo. Ia ala po akele waka ole ume. E makau kia le lolo ai se I vange mai la kamanga ma tipi fo ilele vatu fa fonga le tunu ai mai lungo sami. E ka ke vai uka ke fa longo pi fa pia ka ika pese loile ko kolo mai ia ele lo fa wo tafi. Wa ka fesa o fa wo ilele. Ele ai mai ele au konga ngai fai mai la to ale la popo. O me ye ke le nga fa ka u ya ka ko Samoa. E mua tu ia lo ta io e mua ku ia ro ka au la muli I vio o ia e le I mau mai se le na e a Kiribati le fa mai dia o tila o ngei le afo Kiribati Independence Week this week okay if that's if that's true, yeah, happy what Kiribati independence. Family atula tu tasi o walanga o ka ko Samoa. Wa tala ngafa ya tumoto Pasifika. Wa e tala ngafa wa e ngofo le konga wa e ngofo le Kiribati wa e ngofo le Rarotonga wa e ngofo le Tuvalu le Tahiti ni we Maoli papalangi wakaku wa ole upenga o Samoa wa tala fo ilele wa tala fa auto wa ole upule fa e maua mai le meo le upenga wa tala fa auto le upenga o le tautai o kako sa iri ngā malo wa kala fa auko kasi le upu mana i o ngana mana tua fo i ole upenga a koso le fa alau ole upenga ole uko le piko I lunga ale afo I kama mafa le pulu le ka le ilaloa ole maingi mana tuala e upu la tunu ufa mai ia o lo tala fa auto tama fa na o lo tala fa auto I tuli manu e fia manga I fo ile fa ima fa sin kako kama isa language studies a tala fa auto la peor kalango u ko penga lango fa vale e fia lo kama o ulau ke kala ko so ma fa lau ma penga e lo uma le usa taua ma le au lau li ma to tele o nu e ma sa kin ka fa I ka nga penga la ko o lalo la I vai o le penga mo puru I lalo le maini e foi la le upu fa Samoa e fai le maini fa mai e le fe ngumia ia le uto aua le fe ngumia ia le uto ma le maini ia pe fa pe foi upu le tu o le anta o to ia fa maini o tailo loto pa ia sa ma fai nga ia nga ai e to foi mai la utala ia ono o le o tau te fa ta lo fa le nei taimi o le fiafi o Samoa, wa kala fa au ko le la tau fo isa idinga malo o aso ia. Pei a ngofo se kangaka se palangi. Pei na o palangi a sa au ia iri kako kau mawhai ngai las. E sa ola utala. Ai o le tele fo ila o tato tau mawhai nga mafua nga au I palangi. Onga o ngai piskoa e kawhawha kui Samoa. Onai piskoa fo I e pa e o atu Samoa ia o missionary. O ha o matura I o se kulisi ngā laku e ka whao ai laku ke ia ile laki e o se suru ia po se whai popo. O aso lala, e se mai utire noa tua ui vai kaimi fo I o pūlea perkangia o pūlea sia mangi o sainga o kere o karango o luti tala noa tu I luma mai o le tutu o tasi. Ia ile amatanga ina ua amata ona o atu ia tūlanga o piskop, ia o la taufa pena. E peila a kau ngofo se kangaka I se palangi. E pei ua yeiso na nofo a ngai nofo a di o le atu. E sa rau kala. Ai sa se a mauani a vanoa. E wha apea mai ai o le vanguaku. Ai sa siri atu o na lata atu atu motu nei a tatou. Sa siri aku o ngalakalaka. Ai pei o kākou. E o sa o ale parent. E ngofo sa o a kākou palangi. Se ifa I la ai ngofo la se kama o ha me si o kari foi le leo ska me ki urupo o le mai
Lai ngo fo mar palangi Amerika. Ele kai ya. Ele te pole me o se ro makua Amerika. Awalang o kako. Ele anga lava le meo re makua ese le meo re kiki fai kama. E furu lelea. Ele mana o fo ia se matua la douia. E tu o mama ina se makaki a ua. E ui o se lo o makua ua a matau na vavala mai pei o wha malama ua ta eitai nifu. Kasi arfe siri. O a mai se au kamba fo ilele o. O a mai se au kamba fo ilele o maselinga. O mai oi o linga ai le ka wala maselinga mai o linga la o le vango fo ko fala fanga mal palang e lo te fai tu quero o fungi fa pesi si wo fai ngi kala o se si le ai o le ta tu te vai amatanga o mai maselina ya le nga fo meis o mai meis o mer kengo meis o mai ko farfanga o meis il palang i o i Alaska. Oi boi ia nga ki ngare kau kara ki o meisa ia sa mo ar fa popo la re sire fa popo ia waing wa maselinga ia i longa ke ngelele ar kanga kare fa ir kala o re sifi o aki ngu ia maselinga o mai e kalo fa waing wa maselinga i longa ke ngelele kai fa fe kai ia maselinga me foi lele e lu skat de u fa popo ia mangi mau mea ala ele o loa o maselinga. O lai ngofo marko inga valus fulu iwa kausa. E valus fulu iwa kausa ngorko inga. E to afar fa na ore to ina. E matutua uma ya maselinga. Ioi, faku ai ona ole Samoa. Ole poni matangi ya lea mare teu lu mafali. Ai ona ya wa matua I fana. Faku vo yor kako ole tatou si ala fia lea. Ioi. Famai. Ia. O linga ele o reka wara maselinga o fa pu ya lina mai o linga. O sia ukap kinga karunga ngofo ringa maseringa tu loa po kilo fa ko se maseringa a vai fo pa ko ngwela ukala ise simali ele yo le o le vatule fo me ia ka ko ka ma voi le la po area la fin samon oi fo to finga pole ma isa sempo esta sa sempo o sempo de fe a ka ko wala ngai fa pe na juro so fuanga ia ngala aka mai wa ka ngalo ya o meanga ngai ui mai le amakanga e ka ulo uango ngofo mase palangi ki nga o le palangi le ngofo e o ki nga maseringa e makua I vo le palangi o le fa makalanga le fa makalai ona o le titi faitama o le upuange o le kiki fai kama I le manga o mami e ngausia se vai o kuinga o maseringa o mai lar ke ngi o maselinga o ko e vili mai e vai so uma kinga kalu ngalu maselinga o savari se furu kausanga e le I ko e vili mai maselinga di se kupia ai o le tala no fatu o le Samoa e ka ilo ile fia ko ilalo le me o le Samoa e vili mai vai so uma io e fai foi o faku se ku ia la ke le pidi e fa penga ai onala onei ona po o le tatou wo mai ngi usila maleo I au se kalia o pe o le mefua o le la o ke le lo ka ko a tatou talanga failua ia tu moto le Pasifika ai a fua I le history o Samoa e de I kala ngafa ka ko ngaka papai sa ka ko kala ngafa ia ko moko le Pasifika total opposite o le lawa o kango koe ave o ka ko kua ia soanga mua o aso ana mua sa ngo for kengi fa mai ngausu mai tui wea ia singa e re o kalanga ingangi nga for ko inga o ia kui wea kui fiki kui konga e re ngi nga fa penga ioi a fo le uso nga muri for nga kuia nga kamalangi le ngausu ia vai koe fanga ngausu ia vai koe fanga la finger kui konga fa e nga fa o le kengi o sala masinga o ka ko vai ka ko ia ia
ia e ai kui fiki kui wea tui rarotonga ia e se mai e makui kui e mau sami ale minga o ansola na mua o le tātou lava ia talanganga whasaka kou karanga whanga ia kumoko o Pasifika. Aluai, e peia tangia mai o le kaimia ngā kuria e se ai. So le, kere o whai a kōkui la epa, le whai la kou sus mimi loa fua le mea ia papastui, ele e se a papastui ia. Ai tusa na aluai lea. Ua e atangia mai, e pei o pule anga muli a nga wha ma kafi ai lore mele o koe asi mai o ngi kui wea, o ngi kui konga, o ngi kui fiki, o le taimi na pūlea ai e tuitonga tala i fei. Samoa. Peo i ngā kulia e se a kuai loa. Ina nei te ua isi se si kui luma mai ngā ai peo i lava na wha alava i loa le amoa. Ma kulia e se a kuai loa ma. Ma le au kui mamao ia ka gofa ingoa yo kui mamao mai fa for Pasifika. Ia ai pi fato atu e maua ia le saoro tonga ai o Samoa na ia. Ia ai ke ile ua mawai alu aso sau aso. Toe fo i mai leo lau tala e toe tutu mai luma mai o le tātou tutu atasi. Ma le toe a fufuanga mai ngā ole o langa fo i le o tātou Samoa toe sa ili malo. Pela a mo ska ko kasi alu e mo se palangi ngo for palangi o ka ua malo le lotor nga ai. A nei la na po. Ia ole la ua makua. Ole ale ko orwor kengi mai a or Cook Island. Ole ale ko orwor kengi a ole Solomonga. Ia ai sa we markala foi ko e ore le ka e le yo. Wala ngai fa pena Iyo. E ile langa mana ia vaenga lea. E o ngā foi o le tele lau tātou e tāno e kau ke ka ngofi treat foi le ango ngofo la ka pe ango ngofo me mar Cook Island po le lalo konga po ngiwi. E pe ia la ngofo man palang. Ai alu ia tununa. Soli e au le mamao a Samoa. E au le mamao Samoa. Ai alu ia konga. Ia le taulanga e maanga ia ka ko kaulanga. Le taulanga anga i ka ko uso mai ko ngai nuku alofa. Ia ai o fa manuianga le tua wane e melea fa manuianga le tua. O le sila me malia se fa kula ukala le. E ke aloa e ke aloa se kamale mare palangi e pengo ngofo fo mare palangi ma tulanga fa pena. Na tau sila le Samoa. Wa ora fa sadin. Wale fai le anga ngu fa Samoa. Awa ke ia le wa fai fa le fa palangi. Ai fa mai le alofanga. Fa mai le alofanga Samoa. Fa mai. O le mele si dia o mai le si makua fa pelo na mafofo mai. Te lo oi. O la wa fa ku nga la fanga, uma la fa ku nga la fanga. O ngi ku ngofo man kama man kengi Samoa. Mana ia yo man tu. O le ka ke fa maro. Mai au ngi ku ngofo man kama man kengi Samoa. E fa ko ese fa mai. La nga ke le makiva makele me fa. Ai nga e ola milion ia mai. Nga e ola milion ia. E fa to e fa mai. E ke le fu makiva makele me fa io e. Le wo fia manga oi. Na mai le wo fia mo fa ko o so ngi ko kai ko rua paralangi aku ngu ngai le ngi la ko wanga ngu mangi la ko wa. Ona no fo lola ia le wo for palangi ngo for maoli ngo for le Sorry. Ai fa ia enga. Ua le anga nu ua le fa Samoa. A ua maro ai le anga ngu kanga. Ia. E ngo for konga. Ai se fa ku la ukala le e sili yaku le mamapo le faingo le anga nu ua le tonga. Ngai ro ka ko Samoa. O tatou e ilo utari tonunga ua ova tatou le fia mamapo. Ai le ai ma se mamapo. A o le mea le ua matua tele ai tatou o le mea o le faikio. Te lola utala. A sue a tongi le me kau ioe. A kongi le me kau o le faikio. O ke iloa e laua lunga Samoa le mea lea. A o le tele nao isi mātua. Famai, ia.
le ya le o ngo fu o le ngi fa lave ma me uma fa penga ma kula ia e pule asta fune le la lo na sa pule ha ia matua ia le fa ngolang fa ngau matulanga uma matulang fa pe nga singa vai nga se vai se ingu la u tu lo fa funga le zero se fa kula la kama i fa ngongo le kiki dia si vai nga le o lo le tau fi e si vai nga le o le anga nu fa so atu determine fa wo el tatu programa kele ka ko issues wa me se vo tatu updates fa mai le tala ai si tangata fa mai e manga ia i o le mele o le fai poipo ngisia songa finge ma songa kali fa mai le fa sa mo ke lo ke fa fonga so o le upule mai le fa sa mo fa fengo fia le ngi me fa sa mo fa ia ioi ngale power me o le o kamiki e fa pa ia fa mama pawanga i lu mo le tua ioi very nice manga ia e ia la le vaenga o le nganu wa o ma tau le pitola au ma tau te fisoso ani atu foi fa tasi manisi o tama ma le la wa sina me se vo la foi tofa o le ma tau le fono fa pi ai pule ha o pe fai pe le fai o la una kala le fai lo ainga e fa fonga mai to tele when I say lo ainga ono o le metai e fai u por ma tau ainga ma tau fa fana e oi a faila or ko akele male ngongo ai o ko fa fingi mo u so mala ku fanga o le ngongo o ma ku bo fai fanga ma o la le ana vai fai so o ia pe asa u se fai mai ke fa mo le sa u fai ia le fai poi ponga se o kamale o fa ku le okay le fai nga mai ia para ile se fa sa mo ele se fa sa mo fa ku la lu bingo nga me le se fa sa mo ka ke fenga ngui e fa pa langi fai ngangu mai o ngangu aku i o le sa o ngole upu e le se fa sa mo la ngai ka kaunga ko mangingo le fingor upu le a le se fa sa mo mo winga fa per ka ngia ka ke fenga ngui ladies and gentlemen on behalf of our fenga ngui o mai le ma se fa sa mo ai a fa pe o to referring mo ko fa kusa mai e le se fa sa mo o le to mo musu e ka isinga sua o manga ye velo man tu fa so ko poka a vai o ko referring ale le yo se fa sa mo ile upulea or ko mo musu e ka ingi fa alo longa ile fai fe au po se ko fa po se ke ukusi po ngi mea lava fa penga e se la ya o le upule fai fa me le se fa sa mo ai o tu atu la o le vaenga lea o lo ka o ko mai se o nga wati nei ya le nganu wa le mala mai fo i ko kele o le o nga le la ko fa manga ku makua a e ngau ngai e fai le se fa sa mo o la kala le fai i mako ainga okay a fai la le se fa sa mo e fa pela fai le ainga la o le ko ruor ke nge po le la fai poi o mai masingira ko falawa o mai malako pa falawa fai ko ka ko le kipo koko nga o lua fa pa ia il fa le nganga fa mama o lua nga o manga fa mama il fa le nganga o mai lola ia ingur ka koki ele aingi fesanga ingangi a inga se lua e faia a o le ala le ku a kaulu le ngari ile ai fanga ngaungi ka maiki ai kupu se fa ala vela vei o ai fua mai o e ruaku se ka kousi e fa iloang ka maiki e reise me faia o koe mau mai o lau kara le whai mako inga e reise me faia e reise me ala amasi i e fua ma wha ki ngā inga a inga pe a whai ele ia manga ia a inga e mele ko kio e whai kasi le a wha sa moa wale mara mai kua kele e mo musu kele e practice le wha sa moa e kaimi o ngi whai poiponga ai nga o nga maliu mai au makua ko olua maliu mai ki nga por ka mar ko olua ai va ai pisi mai makua makangi manga ai avese si e fai loa fanga mana tua mai fo o le fai poiponga ia o le fai nga fa ale hanga no le mele manga ia wa matai ele o se ele i fa ko afa nga u le fai poiponga le fa kerisiango le ai
Le ai se le o onga. E le I fatu a whanau se whai poiponga se whakerisiang. O le whakerisiang o aia. E whaamamaka maiki. I luma o le akua. A o le whaasa moa ua lewa na whai e tātou le me ta o le nunu a vanga o le tamaitai. Le ala ngā e a fuainga si I le whare kauku. O le whai poiponga whaasa moa ngā. Ioi. A si I le whare kauku ia so ia. Ma ave se au moenga. O le whai poiponga whaasa moa. O le kua o le au moenga. O le si I o le whare kauku. Whaakasia. A o upu a iang kako whaia mai le amakanga o kamare po, o kamare ao, o kamare a, o kamare pongi sa. O upuna na whana nau mai ere I kau ngu urwha akere siang or kasi varu koru o. Inga ia mangingo ai mamana malama. O le wha mamaanga ai o le wha ngau le whai e nei wha whea ngainga. O le wha pa I anga nga, inga ia mama la ua I luma o le akua. E le mama kua I maa inga. Le ai. Ele ai o le mea ngai o le ceremony le ngā ia e reference whaaleanganga inga ia mamaka maiki por kama markengi e ngā lulu e kiu ke whaaleanganga. Ia, leanga ua kako whakerisiango inga kako ua kako iloa le atua malanga whaorakanga. Ai le whaapea e whaaipoipo por kama markengi ko orua le e whai e whai whiau. Ai whaaipoipo koi ma whaamamaha koi makaku le ai. A o le whesanga inga le whai le anga nuu. Le umaloanga nga whai le loku. O mailola ia whako a whaafsanga I paolo. Le practice ai e tātou le whaasamoa. Mori mai le keinge le ie. Le ie ku o le a umanga me o le koe whesi. Ma whai whesanga inga. O I tonua whato a hosi ai a inga nga lua. O inga e whako a hosi ai. E le o sia mai o le pule laa. Le ai. E o si ai ka kouia e whai ai le whaasa moa. Le whesanga inga lea. Mafu angala le na. O ilo utali tonunga. A uma e la wa yei kua paka kua ua mariu mai pe kupu se whaala velave inga ua whanga ngauka maiki o le valea. A kupu mela se whaala velave o makulanga whapenga. E makua le ngofo le leifo ka koua hinga ia. E makua masi ka penga mea langa la ua mariu mai de kamar ko o ruore ridea. Por ki ngar ko ma fua isea leanga sa fesanga ai ainga ai afa pe ele lo ai ainga ele fa fesanga ai ruo o rua sengi fale melio ila lo la au po la lo au ke malalo mu senta ali fo se palangi e failo ngala senge fai poiponga kope ai o rua ila lo ngama fai ngamia ai ko kupu ai ngi fanga ai ngau e fesanga ai ainga kai mo fala velavi. Esa oile anga ngarga biki mako usa ole meo vale no. Ia. Ta sila le a vaenga e whataua. E ka ua mala mo ka kou makua. Au ale fe alo whai au fo ine I e ngalue e te mana o fo ile mase e tia ile talalea e polonga ile ai. E mafuanga polonga ua hamo fua polonga. E mafuanga polonga. Onga ore ke ukusi es fai au sa kaunga se se lau ka la ave ai. Awa e ngau fua fa afe kala. O ingala le amo I lo mar polonga. O ingale amo I polonga. Lenga o kako ua le fai mai le nganga sao. Ai ua fai mai loa I le faa kauvanga. Lenga o le fai poiponga miliama. O whaalongo ku ngai li maa fer ke ukusi er fai au. Or melea, fa upoposka ko wafi, fa o wafi. O ina le amo ai loa maripolonga. Ia, ai a whaia o mea nga fua inga mai e lea kua, or ka kou pākeki e whai eri whai poiponga ngei, e nga o le lima se lau ka la e whaalu ru whainga o ke ukusi. Lava mako koe. Lava mako koe. Ioi, e whape e ke kau whai akunga, ku u kongor ke ukusi. Ia. Po iai marau pasese. Whai kau ai oe pe fia. Ale ke muso e kau. Le rimas fuka la pese rau kala. Nana whai tu wha pena. Ole mana ia ole vaenga le ai. Wa ole mele le wakele e ka kou. E tau te mana na o fo ilele ole toa tele. E mana na o e whaise mea file mu. Ai a o loi mea e whaai loa ai. Nga mga ore fai mea kikele. E ile anganga ya tatou pe e fe alo fai maunga ta.
ai fia tangata wa e nga fa penga io e musu e faalu mea e musu e sacrifice e musu e faise au nanga ai a o le nga kupu mea ai mga olo ke e alo o le ai la e kakauanga tatu marolonga a fo i me marolonga o le a tamu atu tatou nei nisi o tatou asa soifua ma so fanau pe mai el tatou marolonga le Mo tupe wha moni Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha mitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha moni pe ae wha ngā ina le Pacific Easy mobile app. Olo wa no foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma wha tino la foi no tupe wha moni lungo le telefoni ai ngā wha pitoa. I oe wha saone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai wha ngā le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe wha moni. Olo wa no foi o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha moli Samoa. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life. From interior to exterior, you can change the look of any project you have. From auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Kuna wati leo wa tolu se fulu ma le 5 minuta o te nei le tu la e fa le tu tua le tatou Blue TV ba se po club le tu te yai. Ele le vanga o le fiafi i oe o le tūlanga le nā, o le motunga a whale nā mo tātou, ele fa pe whai atu. Ele fa pe whai ame o whai atu tangolo e whai. Aina ona tu la au mruiti lo whingalo o lua matua. Tā ua i o si vaenga lea. Ioi, awa tātou te nau te le e molo au nei vaenga tāua. Ioi, mea kowhi kako, se penga al whai whi aua, a inga ngalua, a inga o le war kenge, o le war kama, ia marikako a inga. Iyo, e se mea la avala au ria i fua le iku malo, ma le lalolangi a koa, ma kuna whapenga. Ia. Po o se karen, po o whewha iai, a lai umaenga, whai whasanga inga le leia a inga na lua. Iyo, mo moli le leile teine. O le tā ua fo ile o lea vaenga, lea nganu fo i whasamoa.
faise ie momoli ai le kingi. A kongo le mele wa tele ai le ngutu wow teni le ni tulo wa matua tinasi fe kula ula nga leva tu le fasoa o leva tu la a tonu ai le mafu anga le wa kaule popo ai le kelo le kingi ngi vai ka ia ai ona wala wale lo tonu le beauty le mangai o le fa ka wa inga o le fa inga o le I fai poiponga e momori le lei o e faile i e ku e momori e lau sunga nga o le ia nga la langa mai e oro makua se o le aso ke fai poipoi o nga momori le o oe o le i e tu le na o le momori ai oi le ai ngo lau tani kai mi o le rua fai poiponga po le teimi o le nunu avanga e iai winga ma le whaaka wainga o le ia nga a sala saukala a komumu lau kaukua a e ngutua e lau vavale sipa le lamanga I oe o lau laa o lau ku o lau savali o ngia wa mionga wa e aku isi kulau o renga ngana au nei a e aku fo isi kenge aku ngofo kangi a e aku ka fasi ri kenge ole ai wana e isi ngofo kangi ri e aku pi o sifi ya e mala malele ya la ma ku sa mo malenga no usai ai e ka kau o nga yaingi me ka pui ai le vaenga le a e ke kele a pesenga pe si saukala pe ke ka ko fo I malau wa mi o wa yeisi pe ka fa malo vale le fingo le ami ala o yei me o tapu yai o ngai ma fu ai ia kala voi a oke melo ko vai ka foi fo a oke mai si kingo le ai nga seula fai fo fu au si kai le ro so ai ai o so ku kala foi le manolo e le o ke I sa nga momori le mai o ai nga fa penga la fu I fai fika o ele ngo fokangia wa foi nga la ye me fai au fika la ngai lo la nga fai fale le ya se wa mi na teu le va ya ka wa ngai nga me a e fi madino tele le ano fale ma le ano liu a tole na a o nga matulanga join the loop foi va ese o lo o inai foi tele o vaenga a e mara malama mangingo o le ka wa ya ai a vai ke mo soro mo vo ile ke le ango yo ai nga o friend pa isi fa penga e o fa pu mo o fainga ai a o ina tupu fa la velavi e ke le arula mai au friend e ke aru e o sire ai ngo lo ta sira na me tu ma maole ma fa ulis kaimi e fa penga wa I foi kaimi e de kaimi e fa pe ya nga al power me ya mama ka ua mai ka friends ye le ma sangin ka ko e vai ka ko paki ma ai a uma erole o ko kupu fa la o ma tu fa nau mai ai me au mai au vaku e ke re kura I au friends e ave me nga e ke koe kankangi lo anko maro anti maro ka ma maro kinga ia nga koe o mai lo leo ai nga koe ta ua yo na vai nga te ewa o saulo ma fo fa so to ile tau aso soi fu le dei fa maruia tu lu ngore tato programa o te lo fu ina le paulo le tato wa soi fu wo mai o le aso soi fu o le tina ia Deborah New Fafo o ma tau te fa maruia tu le aso fa nau bo le aso soi fu o sio ma tau tina Beleina ia Deborah New Fafo mai le fio anga o eva ya no ama o le so valu yu lai wa ulia mai ai e oe lo ono sumale di matausanga fa taile tua ona ola de tusinga ola de puinga malana fa malolonga ia joli tina fa yai ona ulia mai e oe nei tausanga I tele fa tai mo me uma lei manga luenga lofa uma sa e faia ma olo e faia pia I to tonu o sio tato ainga o le tatalo a ia ma tau le whanau ia maua pea e oe le malosi le tino. Tātou te mafuta I pea ai maise o tofi o tofi ai oe e ngarue ai tonu o sio tātou e Kalesia. Glen Eden, BIBC. We love and appreciate you always, our queen, our prayer warrior, and of course our Tautaiae fans. Alofanga mai lau whanau, ma whanau wa lau whanau. O talo fai. Ia, whaupopo I mawhamaria ngā ansiata mo oe le tina Beleina. Ia te pora New Fafo manuia tele le atoanga o lowo no sifuru malelima tausanga.
amu ia oe pora o le akala lau pensio. o le asanga whaopopo i fo i mai kāla fua le au vaenga nga ia oe wala. A te tele lava mo le tolo whaanga. Ia, mai a siata mo oe fo i le tina. Maruia lo waso soifua ile. So, adalo whātu i le tō wharamitua whaiva. Sua lo beti toma po o talo wena lo beti toma. Ia, ma le whalelua o le tō ainga. E tūlanga fo i o le whaatufunganga i le la ei. A le atunu ma le langi te tau o le langi malo fie. Ia, misi fo i tufunga umalava le sunga fo i tolo wena ma reko ma le wharitua stela pele whionga i le mena i taua. Ia walanga e lua epe kolu ia ma reko ka pea. So e kawalango ka specific ka kua i lua i fo. Ia me se fo i o tufunga mau te masani ia yo ni wo ni uso fo ia tau. I le tau tō lau laua. Suruape ma le la tau fo i whatufunanga a inga sa sua Lawrence. Ia tolo wena. Ia le sunga fo i pore tofa ia li e whaiva. Ia, ma le ano a i o le whaatufunanga i le la ei ma te tau whaatalo whaatu i le deitaimi o le afi. O le si vaenga whaftaite lea i la tau sa fio mai le tatou papakiu masani a le ainga papakiu nai manurewa. Ia so i le aso na i le na te nei ia misi fo i le si ta i rua lava vai aso. Le tatou papakiu whaftaite le lava misi fo nisi fo i anga le leio atu whaakaunga o le totongi le ipu tasi e wha mea alofa atu ia o le atua o manuia o lo sila whanga e ati fo i lana sila. Ioi, o ia fo i o lo o fio i le mea lilo i pio le tala le tusi. E na te wha manuia fo i ati oe. Mai se fo i o lo o lo fasasaa malo nga le lei malau lango. Ma wele o le avanoa mātou te. E vai le afiaf i le tai au le na. Ma nisi o le tātou malo malanga mai Samoa. E malanga mai la fo i le le stop over o na tue whaaua wila ia leo whai ngā malanga. Ma wale wanoa mātou te whiloa ia i ma le fionga i le puresili o le whamasinonga po o le whaululunga o le matanga ruenga o whamasinonga. Le sunga le bali tele. John Taimare-langi. Ia i le tai au lea. Ai sa maua fo i la ma le wanoa. Ia. Whate ia fo ina ua a whea tua le tātou papakiu. I le nā tai au, ele fionga i le minister o leo ma whare pui. Ioi. Ia ele toe nā tialo tūlanga fo i o le tele o le upu ma le tala i le dei taimi tūlanga lewa fo i o cases o lo. Ai mai se hit and run lea. Ai sa maua lewa noa mātou te. Ia paki whafua se i e ma le awa kama. Leanga ua a fea foi ia wali tai fanua ile na tai au foi wa malu ai tupua malaem ina o si mai le fala si ngata ia o tama le malo po fionga fo ile minister mi se fo fa ulunga tanga wenga o le famsinonga ia ba si la fo yo tatou community leaders fo ia ni so loia ma sa matou fa tasi ai fo si matou papakiu le lava tai au fa tai ai fo ila na ia vandoa sa maua le mātou whasoa, mana ia sia mātou whasoa i le tūlanga fo i nā whea tua i le whionga le minister. Ngā uminga mako yo. Koi kiki a lua le koru i ku la o whakau pepe ia fo i nāma, mātou e vai. Ea, a me se fo i o lea vanoa le au maua. Ea, kei roa le ko ke mā fau ma ko whakarikari pe ngā whaise mā interview le. Se ke fa ko se o i pe ana ta fai atu a professional le fainga o ngā ruenga a wana i personal ma ngai ai o le vaenga sa fair ma to fa so i lalo le fale i fa la wa tele lenga wa avea fo i mea ma mea wa uma e ia wa sisi ia kulo nguku ore siles a o le mana ia a tu war tangata ma family ina ma to mo so no ngale na so no ai le fionga le minister e le fasi so ngwa ma le fionga le minister wa ngo fa ye to ai ni si we ka fa li li ali se wori nga ule fa mai ia ro fionga le minister ia e ropo e ko ka mai i le songa fainga ku ngai asia to lo matanga ruenga ia me se fo e a fea kwa lo fionga ai fa mai so no nga le fionga le minister o le soifuanga le nei. A e ka mo e a o i lau lein. A ku sa o loko a o e whailau e ngā ruenga.
E lei se mea la alea ngai fuoni o tātou wā. Ioi, o le wingo le saungoanga. A o are kai mea sau whai mai e asia kai lunga o langa poru kalami. Pule a ia pau ana mea. Ia nga ia wha maongianga, a whai wo ia sila fia ia, kau ala mai i kako ia nga sose solo o mau altu, o le mea lea lai ai, on mai anga ia ia. Ia. A whai a sau whai ia o le tūlanga fo ila iai leo leo, a whai fo i o le maule au mai e leo leo, o le sauanga le whionga miska, a whai fo i o le maule le au mai e komesinga, sui komesinga, mai e o lo o pa ia makanga ruenga, o le la kou fo i maulea, e whapea mai, e vai mori mau, o a lava. Ia, e kau ke ku ia ku lava. E paua nga o le marosi anga e nga kai fo i le mea la kou ke iroa. Ioi. So in other words, ona maka upu lea. Ina tangia mai matou tele itala no tele fa aloto i fale mo le fia sa mo. Na o fa alolongia fo ia ule tūlanga fo ile le tele mana o e leanga o la ia fea tu ono le papakiu. You know, ngai ko ki fia. Tele mana o la e avea o se vaenga fo ile le e tau le o ngatasi ai la ngona ma manatu ma ruena ile spirit o le ai ngon papakiu lo. Ai sa matou tala noa fa soa around the area. Ia ona la fo ia filongia mo le sila fia foi ko ke le e fi lolo mai ma ko ngai la lo fale ie ai fa si ku mua ko le au vanga le kiu ko papa kiu lunga la kele ia mai fo ina fea tu me felo ai le minister so I just didn't want it to le ngai o to lo le I saw we were chatting around the area le na matou sitting ia fo ia tu la ngai e fa mau nga leo matulanga de case le ia ele ia nisi tala surprises i kuaku me ia ko ke sir fia sa mo ele ia nisi me vo ile maka uki aku kuaku me le o le mauama le tala lava itas o le tala leo ele lava fa mau ele lava mo le mau that's it so o le tulanga la le nana to mai ia le vaenga ia ofisili la aila la ofisili sa o ile mingiska fa tu ai le ya la ofisili sa o atu mana ia I like to no mafono fa ta ia ile finangalo io don't mix business with pleasure also yes o lo wanga le na o tele mana o e ruin fa kai fo wa fea o mawalunga le na ta ya wa fea ku fionga mingiska ia wala ngole sa te tauna felo ile mall sa fa ile plan e felo ai ile fala inga le mall e ngoi se kofi ai beita ina ua fisota ia tu ile fioga le minister ya mata ua tu pa pakiu lai fai fia marka malo ma o ile la u ku lela kipira ile mol ala vili mai nei nisi fo yo so alo ia ai ka fira ile nga pa pakiu marka malo nga fai nga iska pa pakiu vai ya le be le winga le na fo ile ai sa ofisili la ia ofisili sa o ile fioga le minister awa umanga paki le ava matulanga umba le nata ya ofisili lo ele leia lo ofisili sa okula ufionga ni mingiska a ofa fofonga ma moli mau uma ia to tele o lo ke fa longa ku le fola mai ele awadi ia le lokanga o upe o la kusamo ia o leo ke fa longa o le kaulangi mai e limongi malanga vaenga wa silengo fa ngoa fa penga o le kaulangi mai e limongi malanga vaenga o ke o kulo isa mo lo kalwa ora ofisiti mo esa lua o lea se meu solia le se tu la fono o solia ya ke lo ai por mea o papaki wasi o papaki wasi bingis ka nga kaua atale atali lo minister asiata ele ai se fa mau nianga o natala ia sa wanga le mingiska mai ele ai se fa mau nianga ai a fai fo i o aku o sa wanga le mai ma ko kere ka ofia kanga kai fif kangis al tala le minister o fo ka ko kere ka ofia langa e mafai ngo fai aku e ama ma ai uma nga i arka kai fif kangi vale e kangi arka ka kangi vale e rua kangi ai o sa wanga la ai a fai fo e sau masekangi ia make sure la e sau mangi fa maung yanga mau kuku nga e so dia skula fong
ai a fai o mai ai fa be mai onga o au kalai o au saunga malo ku ia ko makanga ruenga ma me ke fa so ko ya ele se ele ngi evidence nga me o se break o se kula fongo le anga o me na o me fa media e ia le ia le media e fa so ai e ia le ia le media la ko ke criticizing ai le malo they have every right to criticize ia tulanga ia ma vai nga fa pena o fa korola ia okay ta fa pa wanga of city io a wa te lo nisi o vai ia o le uta to ia le tulanga fo ile o le tu watu ile tu ilo na taimi e sa wer kanga kale la fi ai si le ngak fa penga ia ka ko ku ile ku o le lo lo mar fa masinonga ai tato tu ia ile tu ilo nga kaimi malanga fuafuanga malanga polo fa so io e sa wai kanga ka ia mo musu e o ese e sa wai kanga ka ia ka fi mamau e sa wai fo i kanga ka ia fai hare me le sao la to te lo hare me le ka ka fai ala lo ke fai ya o le ungala le na o le tulanga le ia o la io la utala le case le ina nei taimi o talia man tua ta lo le to fitu minuti join my law ia tatu kako ainga saur popo o Samoa se tatu discussing issue ia tupu me tono Samoa a o ia ile mata upule mana ia yor mato fa so ina o to mulile ina o to mulila le fionga minister fa after tele a fa walo lo wa fe fo o papkiu ma wolunga fo ile ta to muli male fa ulunga fa msinonga au faila le matou fa soa manai tatou tangata no atu fo i fa tau papakiu ma manga yar karakara ngoi le kaya fa maila i or fisilia fa maila fisilia se kasio o tamali isa matou safa asiaka ala ele me wa kwa ia ilonga pingi lo fa masingonga ke mingi wale vanga ka ko ngau o mai fai lo fa masingonga ale la o ale pe o le ko e kau tawana u pe ko e kau karsanga ka ko loia ia loia lo tu ya sem e ko e kau ko lo ikua ale fo wale vanga ko manga mana e artificial ko ingale ale wale va fo ye wale vanga ko o lo sunga fo ya le ke ko ia ko mele wa kau lo nga fai lo ale la wa va ye tunga pe fo ringa mai ona me e wa ka penga ka ko loia waka penga sa o ka kolo ia fuor ko ngau e to tu itu te lola utali na utali ai a tu fa fonga la tu anga fisili bisko inga le la mo ke ko akili o fa tu lo te sila fia o tato lo ia o leva ona tapena o ka ko lo ia o makua ka penga o ka penga a o fuanga le tu ele manga ole akua e loke lima palapala mangi lima ele mangi kanga kale sao kulo ele manga ole atua e fa penga fa mailer karas ko ngora le wingola tala fatu ia te awa o ke ka kingo kwa maro fa maungi kulo wala fionga ka mai kai fa masingo le pisai ngei le case le conflict of interest to low level upo ya and this is ele of apeo uti faminga some anyone o lo ule manatu na wa lo opinion and I'm sorry pa ele fia I don't trust her enga ke sitting ar keisle sorry yeah mai se fa sala lau sa o ke ngau nga yesa ili fa maung your hit and run o kali esko ingale o fa masing o yo ka ko lo ia ma lo ia ye o la wia e sa o kalanga o la wia me a o le lavi e kau ke sao mai se sipiko a ele mafai o nga ru ese ko nga fiki ale ali i o le lalo langi e nga o fa o ke fa upure mo ko nga fiki ese a foi fai ngar fili ma foi se leanga e makua i kilia le conflict of interest elo loku li mongi makalasa period elo loku pischapo pe loku palangi pe loku Samoa elo loku o leo ke karango aku o ke loku le Victory Power Ministry e faile mako loku palangi e faile mako loku Samoa yes e faile mako la fa fonga se o fai au ke le ngaki e faile mako loku palangi a makar valu kaya
uma le se fulu. Fako aso so o loku Samoa le afor se fulu. Ai uma ile kasi. Afor kasi. Mai loku nge ye lua. Kasi le fai fe au. Kasi le fare kua. Kanga ka loku uma e fili sa loku. A e fia manga o e papala ngangu kai au. Usur kai au e fa perkangia. A e fia manga o he ye ke fiolinga faingo vi inga. Fa Samoa me uma fa Samoa loku le fiafi. O ile audi ile sorry le loku le loku Samoa. Now, does that make you e ke rua lelo loku markanga ka lelo loku ile loku kai au ai kasi fai au kasi fare kua? No. E ke rua loku e kasi ara le kala e ke rua loku a ko fisiri mai ke ko ke loku ali ma Elder Edmund Malani a si vaenga nga e ke le ka ai loku palang ma ko loku palang ola ukadi yes ma ke loku Eoi, e muri a alu definition si o loku palangi ma loku Samoa ai papa ilunga le yes ma ke loku. So ia te ula ia, I don't trust her to sit in the melia, and I'm sorry to say that. And that's how straightforward I am. Ola ukala lia nga, mo tātou la wha mole, mo ka kou lea ka kou ke whingau manau. Whai loa. Whamairika la poka la me voi lele masanging sauru le ki o Samoa, think a minute. Koe think a minute. Leanga a fai fo ia vakuro ka ko ngau ai le o sa o kanga kala sa fa fai ka ko ke le fa ko inga e masalo mia mai unga me uma. Yes. E masalo mia me uma. O le mela lea. Se kau ke ongo sa ia. O le atua foi. O le akua o le ongo sa. O le akua o le mangu malo. O le akua e fa pale. Ioi. Leanga e ola i lo lokor kala kuspa ia. Fa mai. E fa kuai nga sau. Se ia i loa kangaka o ngau i le salamo. E roi, o inga ngo ulo ai. Se ringe ia kua inga ongo sai. Ia. E ire kai mi kau ke ngau e kuiki ro mea. E ire kai mi kau ke rushing ai pro kala mea le tu. Ma ngau e kuiki ro. Ono olo wita. We manga olo. O ka koe mga nga pao sore mea per kala resi io kala resi ma feelingi nga mai ora ka male nga o so fa pengi o le mea nga e le taimi tantou te nau ai onga o ka ko loko roka ia su e ia pala ai ia wa personally ai o kiri o fa pe o fa yaku yes esa o ko a kongu e ko ke fai mai e to tele e fa mai oi ke de se fa masingo e ke fai mai ai kala fa masingo mala kulo se kua ora kala nga ke kari ko o se kua fa masingo e sa nga fai ku ye se kala ai ai to ese ai le eu ke o fe ko se kala le nga fa masingo ai awar fai mai se sanga fai se kala se fa masingo e sanga fai so opinion ele o ngia kua ia ngare kasiar ka kala e sau kuspa ia ele ka kaunga e ngoku le nga ia ma ngoku vale ia ma me uma fa penga kasia ia ale nga pa ia ai awar fai mai fu au le au nga male au loko vale male au fa puru sala lau le kala fa mai o ko le ma fa fa le ai o sa o su kanga le ma fa msingo I have a point and I will always stand by it o ke ku mausalia i lo utalito nunga after doing my research i lo ia ma nge si o mia le ngai kanga mar proklame even i lo ia i Samoa wa lava nga confirm mai a conflict of interest o le ala le me ka kaunga fai ele fionga le whamsingo lea se ku uele o nge la au le vau makua o sa la fai let it go o le film nga le aka le Frozen let it go ku sesi ave se singa ke faia mo lo lava saunga le mo lo ngota o le leia ai me se le ngoka o le leia malia ia e tanga tana ta ua mai te
Whamai o tasi nei wha masino. O langa treatment to tonu o lana whare wha masino. E whai anga loku. E whai le loku. Whai pe e run. Foi le i a wha whea o whare kuor ki a kongu. O le tangata wha o laina. Eoi, o le loku wha o laina. E whamai la talaisi. Ngā kukura i mua ilu mo le wha masingo lea. E runner ka lea ia ko kongo fa masingo pe ia fo ile running o le loku. Te leo ana cases me So to me la, you know, fa pelo ma fa as somebody I la ufa longo as a person o ke alofa ile akua o ke ngau ile upu le akua e halu langa le upu le akua ile fa ilonga se ngofo anga ia. Yes. Ele fa pe o le kote ele fa pe o fea fa sale upu le ai ile upu le akua. So I admired her for that. O fa pere o loko. Wow. Amu ia se fa masingo. Enga ke faia la le mele. A lea la ua o mai loa I le mea e te tau wai la o na faia loa. E ke le faia a fai wa ele ango I le kula fongo le conflict of interest. Ai a fai olo e ka mo fai le ami o kongo le kua e pei o nga e practice. You know, I tono famsino. To me la. Oro ka e ao la lea. O le ka e ao lea o se fa masingo. E ngā ke whaia, longo winga, e lua la mei wa whaia, la whaia le whamasingo le pe whapeo ko I ngā cases lea, mua, o le ami o kongo lea kua. Lua, o le kula fongo. Ia e a whape whaia tu matulanga fo I le ai sau, o la e ono le mele, e sao ar whaingo isi mea, ai nganga vai a koe le mea a fia I se whelengi po se wokamiro. E o ki whaasa sao la I. E re ngaka lai o ki e whale anganga, o ki a koe ma le whaare kula fongo por whaare ki. Au te leilopo wa join mai nisi o le tātou wang. Au whaalongolongo mai o tau ia le aupopo o iei sa moa mau. Sila, ia ai mai se foi ia o Elvis join mai loa. Ioe. Wa umi tātou tala. O le tuaina join mai o sesi o tātou rungo le tātou wang. Porklame. O sia au ngā moku ngā awhale u te whaiatu. Lenga sa o maua whawhatala. E tasi le nei whamasino e mana ia I o ana whainga whamai Ioe, e ui a pewa complain ai nisi wa whalongo. Mai pewa complain ai nisi o fo iloia. Ona pewa tele na whai whaaloku o kongo o whamasingo. Whai anga loku, whai o ropo, whai vi inga me whapena. Ai ina ua o mai lai a te au. O whapero o loko. E se la o whai kau o whapea whawhekai. Whawhekai momoli le whakerisi ango I kongo. E oi ei kai. Amu ia ngi fale wha masingo e loko I le anganga o le kua ma whai ai e wha peo whai ingi wha so koma mangi wha kumolo o ngai whai e wha le anganga wha toi foi ai inga ua ola I le case lea o lea lai lo loku mali mongi you know pe palangi pe sa mo pe ko lea pe ingi kia e lo loku kasi le whai au ia pe ei fo I pe kasi fai fe au ai mangi kama I fai fe au la loa e la e ai ala e ko ngeki ma still the same a fai la le wo o I ka unga showcase ai loa ngai ala o longa kai au lea fa pero okay e lua la me la o fai I la o kango practice what I preach not only practice what you preach but I will apply what I need to uphold. And that's the law. Ia ale lai fai aku. Ia ale fo if you kau. Ia fatoi fo ia ele o fapia. Ia karusia ia kauru walanga lawa apili di famisinonga mawalunga. Lawa avile apili. Ele o talit mana tua mai. E mafuanga faile nga lekari. Ele o se lekari kongwinga. Tulo wale fionga famisingo. Ele fapia o fako le lekari kongwinga o kalasa. E ai. O le mafuanga. Ona o le so o tanga. Ale whaamasingo, ma le o loo a afia I le case. O ailenga, o ri mongi. O le ale mele mo ri walanga le sau whamai, o le si maula e mai whamai. E le o se case o ri mongi, le case le whai. Whamai e le o se case o ri mongi. O le case o Sam leo. A arwhesiri. Ainga mafua I se hanga sau se me lunga e failanga mori mau ele I sau se me lunga e fai se mori mau onga o leo no
Ngā sau se am whaile mori mau o ngori e mongi. E lana le nā mai tau. I le mea ngā vai i ai. E le isau wā se am whapea mai. Ngā so ai leo leo. O le mea la lea. O le mako keisi lea. E sa o ala e le kakaunga ngā awhia fuari i mongi langa i le o la veli le ai. Whako ala vea ngei mai a leo leo muri muri. A o le kala a koa ma le story a koa. O li i mongi. Ia. O le o mai tau atu. Ia ua i ila mai urua o ka mai lunga o le tātou ke. Ua senga ia mai ioi. E peo le taoto, peo se ia e moi maunga o sala fai ioi. Ia le to ai tau nuu mai foi o le o tātou malo. O le melea. Ngā o ngā kako akua le malolonga pupulea. Ia la nei umi fo le tātou fasoa. Nanta foi mai le tātou malolonga. Ia whaafelo i loa tātou kiusi o keisi. O kama voi ia. Wa ese voi la le to inga taito le la o mai ai lunga. O le la o mai ana yo uso nei. Mātua la suafa. O le au mai o la taito keisi. Iyo, o keisi. Le la o mai ai lunga. Tātou malolonga. A foi mai. Whaafelo i le fionga lupe matasila. Va o le purisili o le motonga. Ia e mai se foi. O le keisi nia. Songa ya mawant. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapapoli sapoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. Ioe whaasauni lolo teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu whaasopoli ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Sully, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
So fa fela ya tu tali wan proklame malolo ka basari le vanga le fefi no busfuru minutu te daily tu la elima le te ma jodi usredi ya au te lo o te al na le ono i Samoa ya ai se maliu mai lava tu vasa ta o mai po le ta le o Sofia ya la jo i Ausitalia au te fia fa ilo antu o le fo wa toa tino le tama e pie kau vai lo ka kingo pe a ia songa fua pe a le a ko ar mako au va au te fia fa ilo antu o le wa ta o to fare se unga ia mai Samoa ia o le sa o le matou ainga sa upo o le keisi feonga ia lupe patasila va ia o le foila o to e mau le mai sila male a o mau ioe sa tutu male va lele ia le o to te le mai e faile por kalame e tu ia le more na nau i tupe malu e alu e su e nga pasisi ia ai sili foi ona tu matila le dei fiafi ona ua mu se nga senga mai ia la ei ole tamalo te le tuivasa aka Elvis Modi o le fo i wa matua share solo le to tele lana la unga fa tau pou le vai so na tene ina nisi fo i o mata upu na io esa a fea e o mata tu tala no ile la unga fa tau pou ka malo ai fa talo fa mo fo lo fa tu to va se tonu la mo i me pongi fa talo fa tu vasa i ona tato wa fele o sa mo malenga fa lalo ia le tula la sunga fatonu lo to fasiata yo nga mo nga e mai nga fa kudi ma foi pa ia ma malu ta ko ngu kanyu sola ya ola ka kopia mai ai la fa kudi ma nga kasi ya ma ko fa pe aku ya ma ko fa kalo fa ku la sunga mari bai nga ka ko por kala me ma fa nga luenga ile ngai kula fiafi fa kalo fa foi nga yuso mai Samoa ya to fa ya maksila ya fa pe foi ngai o uso makukua ya mau malu pe maksila ya makufape aku ya ta lofa lava le pai malu tato tunu alofa tai ia sila la foto malo se fo manuia ya ba tai la to far vai malai malo lava le so fu la le ya siata yo e la ngonale e ui ai le kupupu ngai mea ufi kong i o katou tino ai pengi ufi e tutupu i tino pe upo le atu nuule titilo atu sulo le tino i lau tau whāle vai malai e whaafo wina no manosi pe o le aeto i vai e so uma maaso taitasi maaso uma ia whaatalo whafo i le tama i le uso matua i a tuivasa ia malo tuivasa e langona le fia mafuta le tama ya tu basa ia pole uso matua o makua fa sa le ko inga fa ngale pulo le tama matua ya fataro fa le uso matua ya tu basa ya la ngonale fia pe atato fa sa nga e fa malu rua tu fo ya ma o male uso ya ma le male a wai las for ile na tene o ile so no fo le tene ya no le pisi fo inicio nga luenga ya ma se fo le pisi le uso ya ma ai fataro fa tu asiata le ne fiafi tato por kalame le au te tele si tato watunu pela se tafa e mo mai le matu se fa le ne fiafi ia o e au mawai ma sa ile manuia ai ma e overstay ai ma lo lava e ia lafi pe na sa ile o le microphone dai ma lo so ifua ma lo le folau ma lo le vai le uminga na pi dai maua ia e ma lo lava ma lo fo le producer le tato le tato o fa nga le luwe ile nei tu la fia yo e tau mai la to le fa sanga fa fia mai ke mai ya tato nei sa mo ma o mare so ya ma ia o le na la vale bi inga fa fo ile tu o tato to e fei lo o tato o mai fo ile nei fia se makua fa ki nga ta linga ma fo mo le tunu ini ya tato pepelo le nei fia ia o sa fa mtala nga le seta alo fa tai ia ila u fionga sao io ia so no mai la sungar ke si mau ia fa fetai ia wa le o tu fasili le tu o le se fa lo io le o kota fuole le fa ngor ke si ma ku foi lai o ke si ese mai e fa umi wa ko ngo ma wai foi fa ma wai runga nai fa ma mo tu runga pe ta faina o ke si e pe an fa ma mo lo ya malanga mai fa por kings kan so ar ka ko ke si le fa ga everything io po sai vingi foi no kimchi le kama feu foi ga ia la wa ia o kimchi mau da wa io le to fasilia se le wa mai sa no foi ia na uso matutua ia tuivasa ia malupe matsila
ia e le toi faasili la se lea ona le agaga faataiopau tatou maua lenei avanoa faaauro e pe ona malie saugoaga le pe matinau keleilo hoi poe le koiga fai ua kaua le ufi ae seʻi kaua se magioka faapea ua peoni magioka e kukupu o kakokigo i le ngia fiafi le vai aku o loo sagisagi fia mai oe le toiina o loo fai mafofoga tatou proklame ia faafeloai atu le mamalu o le atunuu po fea lava le itu o le lalolagi le te mafuta mai ai ioe isalaelu po fea lava filipigo o i mea o loo fai taua ma tulaga i vesiga i le suʻega lava o le pume ia ae gata i lea australia niusila australia a amerika pe ona mafuta mai le toʻatelo le atunuu i le lako asusā legei kusa lea makuai maua kaikai a kakou e latou ia mafuta mai amerika a alaska o amerika samoa o hawaii po o i waikiki auā foi o le latou asusā lenei ia faafeloai atu le sofa ma le malo le lii faole sukeriso ia faafetai le avea pea o le tautaiaʻe i luga o le ala ata le Blue TV e fai mauō ma paaga ia ae le gata foʻi lea taliaina o i matou toʻafā i luga o tou pega faasalalauga ia ua foi se ata ma le fiafia ia fiafi taʻitasi o asogafua taʻitasi ia i vai aso taʻitasi ma le agaga faaloana seata ia malo faafetai e iai le manatu o fetau i fola ua so o foʻi taiao e pei o le fale foʻi ia o le teine na momoʻo iai me totagi vale ia ua lau le ula e pou le toa le tatou fale amata lenei taimi ia i le sila faafofoga le atunuu ia tou faatulima ae o ama i tatou i australia amata mai ia i lau tofatu i vasa o ama i le tau ia outou ae masisolo makuā malulu makogi usila e amata i lenei taimi ia vaafetai malusili asi ata ioe e moli lava ua makuaʻi malulu lava le mea ia ae aua foi pei o masigagi o iugi ma iulai o kaimige makuā feʻai e le malulu o ngei manpogi ai mai sia mako skeke ngei manpogi ea o le fasalau mai i mako vai feku o ke masalo pe fakwa maua pola sorulu se kau mangai amerikau a kamingai e kau lava da solua ia o le se full degree le kau de kamingai ia o po mangapi pesa palasi dalo alo kau fiorolo ngei ia ko mula o ku le aso tofi yo po me ia ku por su lima por su ongo ia kau la nga kau fiorolo nga ma nga ia ora kau nga ia kamingai ma kwa imanu lava o le wa lusul lima ya mingo ki pa lusul mingo ke ker kor ngei ia pe nga si pia fo ia luai kula va vengi usila a pe ia kor sa mo va ve sa mo o se kadia ia ai pe nga la usila fia fo ia ide ka ko kunga o ma fai lo ko ngisi o fasalau ia o ma foi la ve o ka va la piki ia le la o ma kwa fasiro la piki ma au nga o ia o ma nga ia foi la le va nga ia o le o ma lo si kere o ngai kengi o so fai fale o kanga ka voi ai fa pe o ngai fale ia mo fa piki ma mau i ku mar ka ulang i fa pe le ma wai la ko nga o pe o ia e ko nga ma wala ko pe akuri e pe ka yang ia le la wa kwa la fa kan mai kamase ia la fa kwa la wo lo i mari unga le au o le au ringa o ia nga bo ma fa lo ko ngisi la fa salau ia sa o lava oi o le lava e ka mi milo lava ia kengi ngai fa asia ia e mix foi le ma ka meuli ia o le me lava ngai o nga o ia ko nga o foi le e o lua ma le o ma le fasi ia mai ka foi ma nga ko para langi uma e ke o ko le la usuru ie le o ia le ai la e le sao ro la nga le la ma wa nga la ko me mai le la nga ma kwai fasi la bala piki ia ma ka vidi le do ia ma ko lo ia ma vengi ia wali ia le me ke akai nga mo fasi ai o ai ko ku le sia o lo ngoinga so ele ai la ni on ma kwa ula vale o ngika ma ngai me nga fasi ai o ai ko fo ia o no inga la ko nga ku a su sala vela wi lo ia fa ka ia la ku la ai e malo mai ka masuru ia la hamo ia se kau kari e mai a wari ngai ia pio ngai news nga le ka mo ma ko pikungu ia nga o ia sia ma ko pai news ia pore sunga fo ia keo ia Anthony keo ia pe o ia nga le o sui le ka ko de community sa mo ko ngol ma ko
ke ko ni ia pe o ia la nga le o fa kasi ia o mere ku pe fala bla ia malo mai ia fa i lo mai fo ia ngi vai nga fo i fia mama na mai ta ko ia pe o se kala ku le pu ku le a sia tam fa lo ya malo fa dai telele tulanga fo wa e a fia isi vai nga le ya malo fo i mo sil fia si o tato atunu ai tato tele i a mata loa matulanga fo ia e fa fonga mai na yuso sa mo tato issues au te mo te fia a tuivasa ia ele fa pe fo i walanga le fisiri mai to tele ia o manatu fo e fa ia tuai se fisiri lau to fa ia po wa tulanga fo ina taulanga la ngai so fina ngalo fo ile na va ya so tu na ya tu se tasi fo yo so fa sala lau ia awalanga lungo ta por kalambele nei le pe na fuai loa na taulanga la ngana ini se tulanga ia pe wa tau ta auto mai se ta tonga a le mu ia la fo sina update e lo se tu a me na ia to tau ami ai se tulanga ita ma tulanga fa pena ia ai po wa mai se tulanga wa to e fo ala mea ia ni se vaenga fa bole tu vasa a matai ta tu fa ta tanong ka tai mo fa sile sia ta le tari mo kingo la vai le ai mai ale aso le nga makai ma fa vesi singa ma le uso le ia ingo wo ma vesi yo mar kai minge ele ia se ma ko so kai nga o ngai nga check singa ko ya mai le aso foraile ia ke ko kari yai o nga ua fo nga fo ia o e so sunga fa fa nga ia mangi se la inga ia awangi ko kari yai de uso lea ia wa pe nga wo mong nga sila fier ko kele pe ngo ka fa kala kunga o nga ere nga kia ia sa o vidia e de uso o nga o le pe o le po wan nga ba ya sunga le fa ka por kalame de ka ko por kalame de sa ma fu ma ye nga ngai ia a pe al po wan nga o mai si check sar sunga ya murio o ia kia ia ma mai fo isa nga ka fa ma ka o ia kia ia o se kai mo mwale o check mai le uso ia kia ia sa o kari vari ia pe o kulanga masangi ia sa o fa mo ma fa o se kai mo mwale o check mai murio o le kaulo le ir ka nga ka le ku o me le ia sa o so ma so salonga le su ala bale ia purotu o ia le bare ngai merpongi mo ma ko ia o kere lo le me ngo foi ngai ia uso ia paul me lo mo ki ho le mo ki merpongi ia sa o bidi lo la sunga ia purotu ia ma ofisiri siri ai ia sa o le karia purotu ki au tu vasa ele ai ele o kere o fayangi nga kulanga fa penga mangingoa le nga fa kula u fo ia kalanga fa kula u live nga o male nga fa kula nga purotu fa pea a faila wo masal salvalea i la sunga pulotu po se masal salonga fa mangalo mai sa kala wo fayak mali ia nga umala ia le ma fa ma va le male uso ma va ko fa ia fa ke ia no le da fia la solulu sa wo checks ia ma fa pe mai lai kulanga la ia o ke le vai se lo ia ma vai kusinga por kali pupu asiat ele ia o kalunga ku mal me o ke le fa kali le kusi le nga fai loa mai lusa pulot ele ia masitusi wo o mai kia le ia masitusi ya pe kai el pola stofi o ko mo vai a koi ia o kere maka mana po kalame langi sa wa ke ka fa ma ko pinko se kudo ia ke o sa wa la ko me se kasi fo ia langa por kalame kia sa o pa no ngoi la o fai mai foi la por kalame o pe o kuwa inga ya o a unga mua fa vive sia ia peor tulanga langa fa pe ia ka kia ia vai ka ke fiu fo fa ia kunisi kala ia langa lea wa makanga fa pe mai pulotu o a ulenga a makai le beves ia ai de ai pe ngo fa kalkala ia o lenga fa ke ia check singai ia ma ka mai court ia mangi kulanga uma ia peor ma fuanga langa ia peor me sa mo wa lenga o fa maria foi sa mo sa u po sa kala foi o le longo mari ele fa fonga anga foi ia fa manga lo mai foi do kanga ka vai o nga ua fai mai de check ma fa me ke le vai se lo ia ma lau mai lo balea ma ai balea ia peor me la nga o fa pelo o okay o le lau fa sanga mai la fu a o ia ke o ia wa de la
Ia la fasanga kula. Ia mai o mera te minga ia siata penga e fesiri. Ele I mau se mafso ka inga makeri ko kan ngoa lava. Ngal paula nga pupule ngo falong kula ko kalame fa pe mai e. O leo ma fa mau ku fa ki ngonga o murianga wa ma le ai a fai o ke koi viria ko fai se matal. Upuangi le mau langa lang saunga. Ia ole a koi keu lo a kuan ma ka upu. Ia sa ngo fa pe. O le rana koe ngā mea o mga pōpōra o muku koe minimi. Ea, whaikaria ianga ia ngisi puranga sa o mwhonga whapea. O ukaria ianga ar whaukuanga ngai whaiwheau. Alo. Ia mangai ainga. Ea, o ukaria ianga foi. Ka kia ia. Ia, ai pawale mea. A siata e le iai se kusi o mai. Le iai masesi a makeri koe kangoa fo ia mare. Ma le uso ai ko text mai ke fa me le ai mo le vango ma ko tango ai ya o ke ko kari ia fa pe ia ka ki ia fa pe ia per kari ku la le asiata mo le si la fier ka ko ngu mo le manu mat pa ia ma se fo ka ko por kala mingai ma lo fa tai o le wa manino la au fa la le tulanga sila ma mau ia e se vai nga te lua a fia sau no foi ma fa malo si au foi fa do telefo ile dei taimi e pe ona ro fa fonga tule tulanga wa ta o to mai ile mata upu foi ta ulanga langa lava yaso so ru finanga Ya, malo siata. Ono le tatu tai malo fo ile fa vai lolo le uso ya mau. Malo fo ile le uso matua tu vasa. Ya o upua atoi ina pe a luka na tai fale. Ia fale le fale o le tuaro pinanga. Ia e a tato wone e tuli po ia sa. Ia o ai awa o ngei mea o lea anginga i runga social media. Ia kui vasa e o ke le seru waku ai a u kangoe e wha arupe le suafa ngai au. E le se kama i suafa o le kako o ngu i lauri. O le wheka inga ma le wheka na inga o le suafa le mele kau pole ngai ai. Ia ai ku ia le pola ia le kuwa lalo ngai o uso laiki. Ma ngai ala fa i mora. Ku ai fa penga ko anga ia le pinko vai lo ke fa no ku ngai ke le pinko ke la mai. E ma ngai nga. E ma ngai le pinko. Ai ku ai fa penga ka nga ka fa penga o la ku wala lo le fa uso. O haus o ma o ma sia ka so o mai lalo. O nga ki ke lo o mau. Ile fa nga ngane ka. O le ka ko fa le ka. E umaro o ma sia ko wa ma ke matanga ma sia. Ia e ki ke ma. A le ma ko ku wala lo. O anga e a wa ki ko e ma fa fa ye nga mea. Si o le pale lai de langi lai fa ka di mai le i malo pale. Ai ia ma walunga ia o le so fa kui vasa nga ki fa roi ma. O ia la ki lo ku fo. Wa ka wa sala ki ki au o wa au. Ia ke ro ngai la au nga fa ki ngo se me wa fa ya si ka wa sala ki ki o la ngai. Ai pale le falo le tuoro ki na ngaro kui vasa o ke le selua. O le suafa ka ua nga ke whea roi ma o le whianga. Ia o le o mga kua le whea whingei, o nga o lea o wakura o kua na. Ma kaunia le vai aso ke ngea siata ma kui vasa ma mau. Ma le whaafonga nga le tunu. Sa kako pa nasi mei o la kapi le wiki enen ke ngei, pe sa o wasit. Hele la kapi. Ma no ma kua kiki le kako au lea ua i karia. Ai o le lo makua la lai o le fare ko miki la langa ia ko ngai lo makua o longa kwen sane ka alo la kapi fafu o le kusala nga o le koi inga nga ke ro le kulanga o ka miki ke huka na ko lo makua o le fare ko miki fa mai lo makua inga sa le por kapi la sa o le kama lo makua fa tina la kama mai nga sa o nga ponga mai i oi sia kama nga fasi ya ko inga ya so yo la kiki ale wa mangu ia le mako a inga ila nga kapi lualu le ngatu fa kulolo maku o le kulanga ka alo isa kam pa me lo maku o le la wa mawai ma o i wai le lo maku ka le ngor kula pa mai se sa ko inga nga ke ro pa mai lo maku se ke o fo o se vai nga wa ka ku pe se ka mai ke le lo kula o le kulanga ma fa wa lo maku se ka ma wa singa ku fa mai ke ro nga ko inga ke ro e pa wa le me ke ro e ka u pe le va kama e ka u pe se kama le va kama pena le menga ile ka e vai aso nengenge mako io le fa fonga nga le tulu ore ka unga fonga le huka le wai e ka upe le va kama io le tunu wo le fa fonga mai i vasola auto te tabe ke ya o le uso
Ai se taimi mani o walo fo te toi. Au ke koe ango i le vaenga. Vai, ma ko ke fa me melo ya ke o le uso makua i ka ko pokala. Ai a pero e koe faida no pokala me mana kamba. Ia no ngawinga ke le koe vai mai ama o mama. Nga fai ya le o me matia. Ngo fa ka pepe ya le matia. Ia sa so atu le a ta ne ya pi. Ai ka ko fai ka pel va kama. Ia mangiani pa pokala. Ke uma ya tatu ya mau nga koe kure ya koe vasa sanga sa nga fa mo. Ya, pa fetai a seta mo le mano. Ya, nga ke lo ele se sa mo ele e murmuri tato por club tata ya. Ele mau a foi le tali na to tali e tu vasa le maka pura. Io nga afia mai foi. Ia isi uso pasa la foi ya pronto. Tu lo foi ta o swafa foi o sia foi ta mari pasa la. Ai ma ko le. O yo mo ko fa kaya ngwa ko kali tu vasa wa foi de fa mai fata o toi. E lu sulo no fai upo fa. A uangi e kari a vale. La ngai ke mo lua ya ke o vale. Ai ma ko la se ta ma fa fonga foi o po na uso ma. E fai upo lima. E fai upo lima vai mai. E ka kauro kari de vale. Io inga ia poko ngai ke ufa pere vale o wa poko ilanga mele ilanga. Iske dio de. O le ala ka fa kai o le ka kali ya tu vasa. Io se o ma ku ai la i fa kari inga le le kama kiki ma fai o bankuala o kama kiki e pe yo la kiki o wa fa fingere le fa senga lu o le la e wa wai kai ko kasi ko le po e fai mo spenga o ile fai kau me fai o nga fa di wa ko kama kiki o le kala la fai o e fa di wa kama kiki fai upule la fai ile taimi lu mana for future tense taimi lu mana fai mai lo mar fai o kama kiki wa sauni fa mai mar kama kiki ya le lava le sauni kam kiki la kiki pe o fingere ko lo aka ka fai mai ole fai o ya fa di mar fai mo e lua la fai fa mai fai por fai sala vea ila ta vale se toya ina ilunga le awala sala vea ila ta vale se toya ina ilunga le awala li liu mai o le taimi lu mana fa mai fa liu ele kam kiki yo kang malala lo ka o kang malala ka o fai upolo na lua sata fai mai o fai on e bo ku mo fa pia go e se for sky ring or future tense ale kama kikira o ko fa mero ma fa ko kasi la fai upu ya na o mai o ta spenga o ngan sam fa mero ma fa o le sika fai upu o uso o fai o te fie ai no le sua mali masukala o te fie ai no le sua mali masukala li liu mai o le taimi lu mana i por future tense ka ko ya no ka mai kiki fai mai se ko mai kasi ale fesiri va mo le teacher ya ko fai aku lo mar fesiri o te fie me somali e pe o lole masukalati o te fie me somali e pe o lole masukalati nga ya no ka mai kiki fai mai ya wala kar kai me ko o mai lalo o lo ya po o gifo se tu lo la fo ala tunu o tu langa na o mai fata o to de e lo sulo no fai po fama li ya e fai ma fa malo si au foi pe ona ele mata po le sunga be atu asa malo lo to tele uso e fa tai fo e fata mali e lo fina ano safaria ia pe sa uia le tani funye para tarata uta portato mta ne atia malo la vai le tu va no ia tu va sa mana ia tele le kau ka vanga mai o le lua le o mai version de nei mana ia tele le fai nga mai o ngai rua poka ia tau tu mama ia sa no petu vasa i le fa popo ale auso po mo se fa ma fa nga penga or ko vevela mai yo le merela ai la foto petu vasa sa no ngai i le au ia mala ku ala lo wa mai e lo e sia ia wa ma ko ale le ku ala lo ngai uso wa ma ngai le mai ngar kamalo mau o kuspa ia de amare mai nga voila si uso o pe maxi dal famalos de ai la mo le ala le si me ara ko pisela wa mer ku ala lo ngai uso ya kia o le me si ia de ai paula vale me ke kadia ko mau de wa sa ngua ngai ia le sa le anga fa fonga mai o ko yo ka wa o ke vale ya o mangkuang la ia o fa masingo ngole si vale nga ai pe papanki ke si vale kai lunga le papika nga du de der kai song ai la kulo mo piti a polisi ari nga la kula le di e fi ai pe papanki ke le vale
La kuro le ri fai si kama fa vale ya vai. Ka ai na pe pange kia umaro ka ro fa ka se ka ai nga pinga ki ri na ku pe ko ra ka vai. Ai ya le uso le pe pange kia si vale umari de. Ai umara ka o so si vale la kia fa mai dei fa ka na kui. So walu kai fa ka miska me so are la so la le ri ya. O ma ai pe pange apa kuro male vale ya ala ko ngi ro mar ka vale ka mar ka vale de ri ya. Alo le ri de ave ni pe vale de per le de. Fai ra kam singa ngal vali. Ia fai akula na ia le fa masingo voi le vali. Tu lai lunga. Fai mesau kala. Asia le me nga kongi e ka vale ka malo. Ava mar kala vali. A me ai vo panki ka vali. Ia or paunga ko nga me. Ia me fai fo vali ia wa me nga ni ngala ve fai fo vali. Ia o panki ar mere. Ia le mere mesau ngai mau I rang kamare ala kapi. Ia o mga kuanga rola ia de sia ko inga kuanga sio nga kari e kolengi ai la ku ko inga makar ka lo nga sio nga kari o mali mai kule awere sa welo nga kari ka kilo sero ko inga po fisio nga kari oi ava ko inga ola ku mai ya lo nga kari I ku mane mamo me yo fango vai ngengo ku mar ko inga iro nga kari sali e ke kalo o fer kulang ala nga pa kalo e pa markala kam kinong kama alo ke kula check ya la or kulang ala nga kalo o la kula check lau ka mga tao ayo asiata wa mga ya kere po kuanga ngayo tao ya aftai makwa yo kaya nga malanga pa fikai ya maloa pa ka Malaysia tu vasa Malaysia tu ala na va tu le fionga sila fa pete to anga pete le pinko iyo fa pete to anga atonu pete tau fa so me nga fu le atonu mo waisina laki o e mana ya fu sina va se mai no ma fa mai me le puresa fu le anga I le asiata botala ve fa o sa no e lor sa onga na sa no anga alu pe matasina o sa onga le sa no anga alu pe matasina ko anga pe kero ke la marpi o kero lola si fa bakala pe o anga lu pe matasila nga kisila fiala nga sa no anga sa fai yo mala nga fa lo yo sila se fa la utele se mele ma wele vave ma yo sa nga to va tu fa mani no o le ale la male te sa no Era o fionga fono. Era o fionga fono le te fita to fonta. Ya wa me la ya ka pa no foi lo kus. E koe amai fa mau mo po le a ko sa o ngor kala nga fai. Ya la pa fe kai ke le wa ka ria le uso nga mangaku wa nga ku wa lo mangaku male ka make fa me kai ka pe ka ria ku ibasa le ku wala ai fa fe kai ke le ku ibasa o le mea konga nga o ka ia ilo finga ngalo alu e lama I o le pinko inga ia ave ese mai ilo finga ngalo mai I le mea da ia o mga kuai da ya sia ka e sia o fai fe au le nga ngai ia nga ma fe roa ia ia o Reverend Tautala so asiata ma le fale tua mai Amerika Samoa ia nga ma o ka asiata o ke fai ku e ua maku wa amai le fa afekai mo mori fa afia mai fa afekai ya Reverend Tautala so asiata ma le fale tua I le tatou por kalame pa mai ia le fai pe au tila ma le mamalu le tatou por kalame ai ngi mea ma ko ke fia mapu ai mai le la wai ngore upu o le tauta ia e ma o ma le pe fa pa ma le tauta ia e ma le pe fa o foi pa pe o wa ka le lona po le pe fa wa pa wale me ma wai pe fa nga o ro pu sa ia le e ka fa o le ala mo ro nga boila o le ke ko kongo le pe fa so ke va ko manga ku ai sia ta wa le ka ke fa nga so o manga ku ska mo ba ia va o boila nga lu lai fa maro lo nga voye pa I mai ale le fai loku le fai pa I mai pa u le ku ma ka ria la pa u ku lai ku ai sapo me ka nga kai ku pa u ku sa ke lo nga ku mai ya fa pe le limo le fai pa maro lo nga le ku ska mo ba to le pa lasio ku ska mo ba sa le muri ulu la fo lo to le nga ke I fai lu nga ba fa mai tol o ye sapo le sapo Gaya fia. Apa wanga me o ya kako. Ngar para se kwai kwai le sapor me.
Ia, le se tani atu se tani tatou e vai ma patani le tunu. Au te fautuaina le whailau tusi o le tātou whanotanga ina i AVC a whamo ia upu nei o pēr whama whamo monga. Au te fautuaina mau le tau ofisa, au te fautuaina AVC a upu nei tuu iai le toa wha. Ai AVC... Toa wha. Toa wha. Wha sa o le upu toa wha, ai AVC mai le upu pēr wha. Ia, au e whina ngalo iai sau noa mai le ioe. Ioi. Ia. Ia, se Ia, le cameraman le le ai. Ua whaatonu ina nei tātou whailau tusi a vesea upu nei o le pēr wha. Ai, ora a tātou amata mai, uanga whai mangi whai ngā sala o ruanga i Samoa. Ngā rua leo mai le vasoran kia nge, are urua mai marua mea ia. Ngā mole a asiata. Ia, sau no mai tui vasa. O le au kere ikari aku i lau fesiri. O ngā lele i umakura o kami ko kiki a whapea matong se kalai wumara o kami o kere ke lau whasalawek. Whauma mai toi tasir minute whauma mai. O kere lau whasalawek. Ea, sau kari aku o le ngā langa o waru le pinko. Sa o le leide merenga sau ngoa ai. Ia. Ua makua press sa lo mafo whau hoi le leide mea le meren kupu. Ia sa o ngofo a mawar mea ngā aki aku le TV wa po wai aku pe solo. E solo akoa ia le ako TV la wai. Ia ufai aku lo e sio koro ke rorkong. A mai iska aku pe so war ke pinko. Se kau wha adwo i lalo koko wha mai oi. E wha o lalo koko ai adwo ka o ngā wari kupia ka. Ia kude ai. Ke mai o ke sau nge o mo koi o de ia. Ia wala kuro. Ia mea langa ngane waru ke pinko. So waru sei wha fiero ma wha ngapo. Ia e morisila fia le ko fai a lupe maksila. O le mea le pinko. E whapea mai role le lau pinko voi le wakara kai mo pale mai le wakil fikua maka pinko va mai. Eyes down. Make sure your pinko is loud. No look around. No talking. E le ai langi whai ngā lama i rea. E makai le sawangi whai ngā lama. Ia oi ka kala lama ngai ai o la wa kurin mo mela imisi nga pinko. Vasa. Te vasa wow a fala ve faua. Se me fai ngai koe fai mai le leo le. O wai langa ile leo tama ita i mai e fa mo le lava. Eyes down. Make sure your pinko is loud. And make sure you eat properly before you come to pinko. And remember, you got 4 kids at home. Ia. Hafkai tu vasa sau no mai sila. E te ia se ser kui vasa nei ngor ka kokana. Ai le mana tua. O mai ata to mata puro tele o ata to lo ai le. Ile fata. Pa mo le at. O kasi la wala lau afionga fonga fekalai. Ia koe kure mai le suile. O le a nga misi mai le ka uso ya mau de vayasun kengi. Ale wa sui ya kula wa ya mau wa ya kwa wa langu mu le makioka. Oh. Ma le si me la kilo ku ya ka uso. Wa fai wa ya ku mang ya mai le waki. Okay. O pa pena so la ko masalo. Yang pase sele nga lu ai o piki mai mala va del. O le fa ma ngalo nga ya fa sa la nga nang ko lau manang kusang oi la lua so nga so ai. Pa wale me ya le fa mai ya le si fai pule. E ya wa pasi ya fa va ku lan ku ko e lau mai lau fai. Ya le se me o ya o le me ngai ma ngai me ko ki ngo ngala nga pa Ia, au te musu lava au te musu te ua la loa ele I tari mai pe, le ali tari mai pe. O e sa wari o romo vai, e se sau no mai ali po la tonu tulango lau mata. Ia, whawhetai a siata mo le awanoa. Ia, po lau songa fo fonga tato po la me wai ka wanga o kari I le pena. Ia, I whawhetai fo le sunga atu I vasa. Ile tu sai fo man whawhesi. Ia, sa atu I vasa. O sia ua pongwa le ngai o ngai whawai kai. Ora kama, pe ka mai kiki le lenga me mika wa fu ngala ko ngofo I ngai I sionga anti o. Ala ko ngofo sionga anti o I New Zealand. Pe nga ya kwa for benga ke ya set.
Io malu nga lu fa vai kai. Ile so mua asiata. Ore di konga nga makalango ava na akan fa makalango. Na so mua nga lu fa vai kai. Nga wakula eri kapenga sanga mo se lunchbox ko nga. Ya emang ko e pusa isa hoile ele se furisa. E ba ko la lunch. Ya po mo meu tro vo e ko e kale break nga sa wale o e kango la mo kuse lunga. Kale break bom. Sa ka marwa. E la vo mai ka e ma ko la ya lu nga fa nga ista. O so ta tunu. Sa wa ka marwa ikiro ko. O le nga ka nga sa ba o ka o le pusa le po le pusa isa le ko me ai. Mau mali me ai la ko ka marwa o mali me ai la kuse lunga ngo Terry. Sa lo maledi sa fa do la lo ai do se ba ga fa fonga ko la tunu le fia. Ya ka le si break. Wa pe ka i wa e ku la ma ka le break nga 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 o. Arwa. Ko mai si me ai. O la kuse le ngo Mary lu. Sa ka malo sa fa la lo ai. Ore nge ya le ko malo lo mai ka ka nga me ai. Ba nga pa lo nga nga le fa. Se o le kala fia le nga fa siri mo mwa ant. O makua siro makua sa sa kama mai nga wenga le so bo mo. Fa mai ke lo oi anti. Se le manga sa o nga wenga i sila. Fa mai lo makua o le hase kula. O e fi nga wenga. O le manga yo le ai fu. Ka le break bo mo ping ya tse. Ka le break lo nga o la ku ping i me. Io se va ye le me e fuli o me io ai le no. O le fiu Terry ma Mary Suela me. O le wo ping ye le ula le ana ku sa. Asata yo se kama ki nga sa mala ua ki mo fai sa mai sa ai nga voi le mo ka fale ko ula ka pula mala nga fa lo tali le fa sida tu vasa. Okay. Au te vai atu anda to le va me inda to mata u fa nga so no. E nga uma e nga ai red card ai marka ko o ruanga sa mo. Na pawala u la fa sidi mau ila u mata. Or ka manga le aki. Or ka manga le aki e lo sila. Wa nga iko Paulo Vesini se Sau no mai sila wa pe tau mau ta mare mo to am. Wa ngofo ile ile mau langa mai lunga maka ye wa ar wa mare se. O maka ya e sa wa kala wa sa kamba wa. O maka ye fai la ko bota plu. O kama sa ya le lama. Maka lama ya. Iya. O maka la ya lama i lunga i kaula. Wa wa fa lava fa we anu wai wanga fa we masisi o la tato wo tato mata upu fa solo. Ole wa mai tau atu isa moa. Olea ua mai ona au mai se fai unga le fionga i le fa masino. Ia leota. Schuster. E fa fale pui nai le saina lea wa leva ke le molianga le nei ma le mata upu le nei le sa maua fo le wa tau mafai e ave fa sori tu la fono ia tanto fingota fo i la vea i ma funga ma tu langa fa pena e mo se tau e fia ni miliona ai fa fsile tu mau ia ma le fionga fo ia sila tatu te tala i le issue mo le o le la peisa tau fo fo le fa pe ai ora sa tupe ma na o le sa tupe wa le fo isa pe na mau mai o le a fia fo i sainga ringo fo ka ko kongi kupe se office sili ina ia fa sa o le container le se fa lo te lengo mata o pule fa mo tatu samo after ya siata bola va no ya ke rola mo aku yang so ene mas uso tua ya pe matsila ya or kuranga pe nga ya i kuranga le container le fingo ta pe nga ya mo maisu o le sea ya martulanga i funga ya or tulanga le wa wa mai fa salanga fam stonga se la tor school wa fer sa tupe le wa tu na mai fam stonga tongi sanga le ai la malesio mo rianga fa popo mo o wala fa ala ko pole ka ngo pride ya le kulanga fo ile ma avele di ma feta la le CEO sa ya le le CEO talwa ya le ale official duty le sa ya ave ele mal fa mo e fainga wala fa ala tua fo ile inga ya ma fainga ave container le ma tulanga me yo le ala ele i la wale unga fa mstonga ai wa uma fa ka me ele afionga fa mstonga le tulanga ile fa salanga fa pui e se furu lua masi
e kule fasalanga fa pui i le mori anga le ka kaungo kongi le di mafe le kongi le i le CEO talua yo le office o tute pe ona ia ai i kulanga ia i le container o le mana mai fasalanga e se lau tolu skulu afe ma o le ala to tau sanga ina le lo ia le saina po le tangata lo ia miro pe mafai ona to mai le tolu masina se taimi fata pula fo ile alfam snonga ile fatanga ngar fam snonga e ko kongi ai se lau tolu skulu afe pe mai nga serve le fasalanga fa por pui au wa le foi lo final le tua le ina ia to tongi sara tupe ma foi nei le tulanga fa pui mai alonga fai fasalanga uma yeru o ko ki poki ro le upu ku saunga ki poki ro la ia le di fa kisingisi da isainga yo ma pa wale kulanga le yo container la u kilo kalo sia o ko mafunga ele ye fe o ngi lunga le yo ar ko e wagi ba ko funga yo lo mana o mia ka ko kai fale ko fi ngota masani le ki o aka le funga le awa yo ma o ka si o ke marcia le sa ko po kala mer pe matsila se ta so fe fi ngo sala sorry o le mere pe ka si ale se ale fa pasi ko ko le fangu so le o le tau e ono sutala yo ona o sunga fono yo lo fai temine ya e per tulanga na o tulanga matango fia fo le unga famstonga o se fasalanga le wa mai inga ia lu ka we ma fo wa fai ka milion ku pe mo container fingo tale pe fa pe yo a singe ka mai fasalanga de ku e se lau tor sulu afi tala samo yo o se lu ira ma fo isi o fo fai media mai o le a fai ti tulanga fingo tai o tato matai fa pe o si talia tule malanga fa lo siata malo fa tai a mau sila e iso finangalo le vaenga lea me se fo yo le tulanga le man ele fai unga lea u fa pui ia mau se le songa le leio ia to inga me ia ba tai set ia la wo sa no tu le so ya mau o le ato tonga atona le fa salanga le u mau ia ia ka ko ele la va le fa salanga awa atitilo o nisi ne o fingo tai fie iko inga maro ma kua o le mama o le sime kasi nga me nga manga o le di ave o funga masea mama o me nga ko dunga take le nga ai masea la mama o fa no ngo isi sainga ye inge e fai asi ka nga ka me lo mama o pe ava ku o e la te tonu e mo le fa sa ina le o wa fa ku nga kupu le ke sila Australia po ni sila le ke mo sila pia mai ma ku bas ile la ikiki fa sa la nga sainga ai ma ngia la ai ave mo fa sa la nga ye mo sala kupe ko ave lo kai kwa e anu e o mai fingo fried rice kai I kang marata ia pe sa ufa po patule asia tade ile sa no nga so ya ma lo fa tai tu vasa ia mai so finangalo tu sal mata upule I tu langa ia wo leva le maka upula leva kele a le la fa pe o le fa to a mo le ungole o le sainga o le la fa pui mo sulu masina umalo ia ki po kisa olo isainga ala so ma ia kele le mele wa kupu ia sainga le wa le pe mai kawa wa le vanga fai ia sainga le ave o ka ko fingo ka fanga fa pe I o sainga ia makile ia la ko kupe ale ari lo ka ko ia le sio ki ka ko fingo ka ko sam ai wa manga ia le wa mawai ia sei polo kai vo ile vainga o nga makauria o ngai fingo kai aga ko o le kele ngaola le ngai ka ko limu ia sus ko nga limu le kele ngai lunga o le nga kai ile kalfa kai ai ko kele lunga la wireli ia ai wa manga ia kele ia na ia fa no nga ku ia le mawanga le senga le ia se ka yo fia foi la ia le wa no nga wo le ba fai le senga le me a le do ka ku ia makile ia ra ku pe ia pe o si ia ka mai manga ku ngai le ke so ma ku ia ngore ora ka pu au ka po ia pa samo ma lo fa tai o le te lenga na le na sa no ia sunga ia mau o le container le dei ma tu fo o le na te mi tonu fa to fa nga ma lo to tonu na mau ai le fa nga le ai a ka ngia mai o le vang fa me le o le vang fa ia se nga le mau sa le ai le na ma tu to so ale pala ka tu me tu ola le fo isa fa ilo mai le fiogan minister fa tu anga wala ngai la vea I la lo o le mtanga ngo fa nga faiva ia le issue le fa tai fo ia ila to no la to tau fia na mawai na tau fia o le si vaenga na lipotia mai e lima afenga ko e alu se nga le fale o le office city
lenga kaofia alua i le fale o kaka lea ma ave le lima afe manga o kokongi ai ai matanga mai e release lang container ave o le tupe au fai fatusa ai i le reporti ale vaenga fo ia le na latu na latu taufia ale o leo le ina wa mai le mata upule e siri le tasi valu miliona le au fai ngor tupe mo wa singa le i le container le ai a fuala fa ma fo kasi nga yo fai nga e tel tonunga o leva na fai pea ma fai pea ia ai ke longa nga fanga la piki ya ngi si tu nga a o le ala se ngo manga wa o e siri aku ngi masinga iyo e siri aku ngi masinga ia o ke ro foi e siri fa pu fa pea wala nga a umina tu singa i kang malala e uma foi anka ki vire singa ngi si foi fa tu foi e uma foi wa a fa yore mausale ar singa ko kongyo ga longo winga e pe ya la ngo foi mar singa hotel ringa ka pe a o foi nga maua e ko akele o ka ko fe ele la e ai o vai nga le ta wa a umaloa ki poki ro o singa ole simenta upule la wolunga mai foi ya tatou Samoa ai sa o fiso ta ia tu ai le fionga le minister nei le fiafi le fionga ya olo fo fitiva ai ona olo lipotia mai Samoa ele pepa le observer ia ele lanto article le fa pe mai o vai aso ne te nei sa fakanga inga i le malo Samoa le tulau ele o se tamai va tamai va lili ele mai Amerika o isari tutuila i Amerika Samoa e au ngoa ma se certify for ilele certificate o PMika o whatsoever elena ye malanga mai ai tonu o tatu tunu i Samoa o lela sa o pean of ed sa o mobile no to so ta ia tu ile fionga ile minister nga luenga ia ma mo se taimi mate faso ai le fiafi ona o la fo tu muri atu nga luenga i lona mota ia nga sa ngo mangingo la ma fa maunia mai le fionga minister o masalo ele mala mar fai article li kulanga mai ia ona o me fa penei o le tau o le tatu fa soa anga mailo so to fina ngalo mau ma sila fa pe fo il to fativas o le kau fo ingor ka ko por kala me ka ko ki fa manga ku ma fa la utele ma fa manino ile tunu va nga o wa ngo fo popole ai ma va nga ka kau ngo fo popole ai awa o fai tau atu le ile report ile tu mai foringa mai fo e pe foringa mai wala pe fo i ale o nanga ale pora tato pe afa pe wa fa kanga le leno se va ai ngo ma se certify commercial license foi lele posi tu langa fa pena a olela na fa maunia mai le fionga minister ele ai mo ai nga e fa tanga ai me ta o special permit foi lele ta o charter permit e fa tanga ai ni malanga i vao ni malo e au vatu ai e ta to Samoa ma fa tanga tu ai se me ta o se charter permit mo se special reason e tau wala mai le tātou kone sula o loo i Amerika Samoa. Lea la iai le whai ngā malanga le vaale na ona e iai vaenga whapitoa i lunga lava o la esira fia le malo. E le mo o mi ai la, we don't use, fo ngale pe issue ai se commercial permit laisene le to inga vaenga lea. Ai wala vale me tau o de charter permit, so it's a one-off. O ia kai pio o si ai fo inga e special o le whātai tainga la le nao mai e le fionga le minister. E pe ia o waalele ia la awa ku ngei private fo ia la awa ku i Samoa le fonkelele ia o ke topa. O re kele o waalele ngā la a felele ia. E le aingi me ka ngi commercial license e felele ia kua i Samoa ia so faiso. Pe i re ngi usila o le Qantas. Ai e allow ma issue e Samoa me ka o charter permit. Le sawa ko foi va fo ie singa fo ie wanan fo ngai nga watu Samoa sa aku milionga ai le va ai ko so ka ko palaka le ore ko ko ngi va so e yai la le fa tanga nga fa pena o wana tu voile le fa manino ile atunu ele kele yo le upu markala la fa fo fa pe mai le malo a me o le a o fa kanga ku au ka po e rongo ingor fia le kwa o ai Samoa le ko e ngo mangia a o le la manino mai sa unga le fionga ile minister le ai o lai ai lalo mana tua foi la o le sila va nga na sau no ile minister so ro fina ngalo
Whapea mai. Mana tua fo inga ka au fiele, nga cancel HRPP le lato paya inga ia le tūlanga o le Air Service Agreement a Samoa ma Amerika. Le Air Service ngā lea sa te na sa olo toa ia le felele ia tu ma mawaile lai senga ia sa felele ia tuai waa po Hawaii, Amerika ma tūlanga whapena. Ia o si tasila le na vaenga le uto isi sila le whainga malo. Ina ia toe whaia le malili enga le pe o na iai mai ai le amatanga ai sa cancel le whainga malo na tua dai atu. Ia, o se whamani nongo le vaenga ai so rua whiringa lo nai te lua i Samoa a lau whionga sila ia whape sunga ia mau. Ia. Atai se umana matula le ato toanga le uso ia mau o le vaenga le. Taulo umana ma anga i tula fongo le aviation le. E ile meka o le temporary permit foi le urgent. E whaakanga i se tjara i se kaimi whaakukope. O le temporary la license permit e whaonga. Ia o le kua lalo a foi le i kako media ia ingai le alu le kapasa asopo. Ma ngai a whaakiria le mai se mei o le minska po o minska o whainga malo lo ia. Ai le i whaale le i ngore e. E pe o le mea ngā leo kei loa au ia i lalo kula fongo le aviation. E meka o le temporary permit. Po le ai se mea wa urgent. Po le tjara mai ele vai kongu po le ale le whainga e whai e. O lo ngai loa i le mea lea, wa e mawhainga isu whape ia. Mau ke fia awhea kui ngā o le mako kiso wa o le mako kalasingi wa uma. O le ngā mako wa akua i ngā e kope le kunga mako e le uni mako i ngā. Pe whaakawa ngai ngai a mako wha ausi ngā mai a ngamba ngai e mako whanguvanga ia woka i barus pukara le whanguvanga. Ia, mau ke oma mako. Ia, o le mea o le whaarele o le kara i mai le mana marama o la unga i roa i a siata e moni ai lau talainga. O tula fono na wha aviation. O whemana ngā inga i fia tono atunu. E le meka o le temporary, o le mea le ku mau. Ngā umangei take off le vai oi whareolo. Ia kau ke aku le apirikia mai temporary license permit ngai bungo o ka maringi lai oi whareolo. Ia pe o sau kani aku lea. Ia an momori whaare lea e ka mawhai vali a se me ia leanga. Whakaro whakoi le whionga ia olo a fua va ai. Le whionga minister. Ia si ata whamore le wo mga kua ke whakaro whakua i ki ngāre ngai ia fui mono lea le tango moswari ima le whanau i Sydney Australia. Nai Sydney Australia ngā watu le an veo o le uso ia vai whale tai taulanga i Sydney Australia. Whanongonongo mai ma siau whanau Evangelina Joseph ma Conrad Joseph. Ia ma ngai au grandchildren ia ko o rua VJ ma TJ. Ia le wo vai ku ngei le wa i mai le tete e manga kua ku ia le wo manga kua le ia kwa lingi pia. Le ma ko ke kalango inga le mea le aviation le mea o ke le koe whaakaua se observa asiata ma tui vasa ma mauma marka ko polkarambi. Ke le koe whaakaua se observa. E o mai le kaimiri ngei ke nonga pea o fika ku e ua sa vali ngei se fumo kukau sango ke le koe whaakau. Langa ngā o lokale ai e whamangunga pea ka whaikau le newspaper lea. Ia ai a manuia tato tu atu leu soe ama. Sau no mai, tai sila, ia, sau no mai whatalo whatua i le, whaupopo whatalo wha sila i le whionga whalatua o le whionga lupat sila waa mara whanau i Australia. Ia, malo lava mahafuta mai, ia, o lo maua lava maloto tele li tama whaamuni Samoa. Ia, sau no mai mau? Ia, whawhetai a siata mo rawa noa, mātango fia fo, ia sa o kawai fo i le article lea la upsep. Ia, o te lora o te lega na o sau no e lupe matsila. Awa fo ka bawa leva i. I mala, e la ikiki ka ko mala vale le sa whenga ruenga i lupe makasi. I nei tau sanga ho mbabai. I le mele sa ruenga maka upo piona e kisi nisi whatino nei. Ia, ole grandson on mala vale le sanga ruenga isi don mala vale le ka kuti. Ia, ai pi o ke o mai ala vaenga lo sau no anga lupe matsila. Ole ase mele le ka mo faya e vali ho ingani ma fa pispisia inga ia. Fai tau da tunu fa o ata wai fina ngano na tunu yo la o mon maude fa ku asia tawa ko jiki le misili va le ma pasa se o mai pe ka bai va le fe rolo se yo o ai va le la po ai yo ele misi au nanga umai ai o matanga ruengo leo o tanga ruengo fui mu o le vaenga la immigration ya ma le tele la to vaenga ko ku swa o va o betau pensini me pena o lo to swa o le winga la kala le faya o le ngalo lapse sa sa no manino ale le minstale i le kai wala nga mo mo i me so ilo mar fa mam mangale
ale minsta sa fai mai tai mo no lumo ono ma to fono parliament ina o maro rol fon le kulanga le fa mam na manga ole vaenga le ile ku e va le ya ole fo ko vai ole fo ko langa mai le la o fa mam na ba le matsila ole fa mam na banga nga sa e kusa le fa mam na banga matsila mas e uso foi sa matara no ile mra vale i kulanga le vale le ale amerika samo oi a tu langa le olo o mo ku pe samo ile kai po ore ku ore vale ele o ku foi o mra vale mar tu langa foi la le tau ore tau ka ko ore control ko vale le yo amerika samo oi ore si va nga ele ma fai na so ko ku se vale le ia o mas fa maria inga o vai nga uma pe ona mana o mia ma mo bia ina ia fatu ma wina ide sa wale mu o me tau fe malanga ai oi vai e pe ia kangia mar kuskusinga e ia se bia foi le ka mo fai fa leanga e tinga lava nga le leita mo fai ngolo ta fai ai ia male me ale ka mo fai o fai foi le ina ia fa mau tu ale mau de sa o mai foi fa nga maro tarwa ia fa nga maro le ka mingi le ngi fai lo ele ngi o la ko mai fa piko inga buenga la fa pe ia ale o le fa nga we ina le tua io ia pior tu langa na to fon fa pe fo se kina ngalo pe matsila ia tato le tali o tato mta upu ne fiafi malanga fa lo Malo faftai te o le uso Samoa. Ia. Elvis. E se ta fa bobonga le vaenga foi o tato fa so le vaenga le fiafi. Pa mole. Ke lo siata foi de le se fa bo vaenga le o kulanga ngai nanga o kire fainga luenga i se malevale le pe o rupe maxila. Ia asi le foi ia nga o malo ala o high school o ngalo fa mori wala ka kusuma le sa ide ko fa mori nga run ko ngo suma kesi ya o wala ya sa nga wala le sa fa ya pa mori be mare hilux mare reclux ya mo fa ma ko fa mori nga o ma ko nga fa mori masu e poi ka nga o ya ka pusa mori ma fa ka so ya nga o ke ya fa mori ko ngo su ya mo uma melo ma wi nga ya ai fa ka ide fo lo ku kulanga nga le nga le sa ya a wale ko fai al masila le vai asu kengi kapu karami yo ngale sa alo ka pengat malanga rikinga ainga fai malanga ku isingi fo yo ngo fuanga fare ainga le ko fai vai fare le atai ya okay rola re o magwi ka pu karami la ngena ya ka ko so po le la kikire o masila video ya fai ro ka la wele ka malo wele le ngo fam kare di su ya e vai ku e la fai mai ngu pe ke fia e ava kuroro kingo yo sa mo ngala ko mama ya ro fa mai non ko mai mam ya la kua era ko mam ya la kua ole mele yeile tanto ole e mawalo ele va no ole va ve ia manu ya ole matau pula le ele ai se vai ngai tau fia fa mal ele ni va no moni fia fa mal malama mani vai ngai fia fa sao me la le fa marulu tu sila ma ele nei te fo no te vai tu le te ro tu la mai ele o fa tanga ina na te mine se vai ngai se fia fa mal malama ma se fia porua talia mai ale vai nga wutu ina sila ma ya da fa ya fa pena ono le wa stara ya siata moro bano yo ya wale ka ko ivale le ko ya la ku vale le ri ku la ka wai popo ka ma ki ir fai ku le maka ko nya le se ringa le popo ku ka la pa por vale ke lo vidi maria ina no pai la ke fa mana mai sole o ke foi mai ku kuila o sa lo fasilo ma o ai fala mai mo na fa ya man fa la io ya seta ya awai esa banga be masila wale la o wala va do sa moi tu sai foi martano ai non ta vale ya wa kai fa per vale le pisa mai lapso e kai fa per vale le sa wa ku lo maku o le wa faya kwa konfikira o ma sangi pe para ava ku lo maku fa o le fe siri el fo ma e ke wa ku lo maku vale le mange e lu vale le fu le wa ku ngale e ai fa le ko lo maku le la tu fe siri el fo ma po ani ona fa lo ngonga po la se metinga tino o tinga lo ulu siri ke fo ma ava ma lo tu le ai e o le aso fa lo tata lo fatu wa le wa ku le be fa lo ho le fo ma e fa lo ko la le ka ka fa ko lo ma ku yo
ke sili e se si me o tinga lo tino nge ke wa ka ko va le ai io o ka vale mo ku o ka fa va le o fa le ai ko e wa le ro ma ku le forma ma li la su le forma se le so mai tu ma le se fa le tono ia ma pa wa si o ka mai le ia o le o se kupe io e ke no nga fai nga maua nga markala mai le ma ku e fo mai ku pe ma ko e cancel le vale le nga sa ma mau ma ku le ma ko ave fa bon ko fiki yo o le fa mai ke le nga le le ka mi sa mo o le ya se ku pe ma ka va ku pe kale ma ko nga ma le ma ko wa yo a fa fo ga pa ya nga ya tsu ma a lo fa mai nga ka ku ka ma nga ma ko sa bo gi o tato tala noa nei le vaenga le wa e sau noa iai mau o le leo se tupe. Ua sanga tonu lava mana meta upulo na lua leo mana o whaale iso tato so tau whina ngalo e me se fo so manatu vai vai. O lea e tangia mai le te le o mawhatianga o lau whaipisingisi ia le whafonga mai ia le whionga ia lupa matsila. Au nisi o whaipisinisi o uloa maturang whapena. Wa makua i mawhakia le kelo ngoi ma leo swainga le au ngaoi. Ai au te mana tua i le lua vai aso taluai. Tasi le vaenga na saunoa ia i le whaipule o sa fata i le taimi foi le leo langa saungoanga lenga vevela i foi kongo pāle mengi. Na ia saunoa ai. Ia whamai ia o langa mai tau. O le mele wa ke lele au ngā oi me foi ngā kango ka umai leo kola uri foi si i masingi kupe. Whamai o lona tarito nunga. O le taunga tāra sui fuanga. O le lau ke visiri whala wa i tele langa o le te lua i sa mo ma ua ia ma le tatou tamama tua ia tui vasa o le ea ma te ia tunu i fafo. A le la ma visiri aku. E wha maongia o le mea kongu lea lea ngā oi makare pe whale i tangata ma tupulanga i sa moa ma tamaiti. O le taunga tā o le soifuanga pe o le me ka lepe e eisi si mafuanga i kua aku ngai lor ngā lala le fia ai marka ungar soifuanga. E ma whaiona, ia a mata mai a sila i o na lafo voile i usua mau. Tai e siata. Tai lava tatou por karabe tai lau fionga le fonga le fono le fiafi. O se fa talanga le nei tu malo. O kele i oe le ngā kala. Pa pe o le kaunga karso i fuanga o le fesiri la. Wata kaulanga ngā whiku ngā ira le whainga o le kala lea. O aku ngu ia e mausa le mero ngau. O Australia, Amerika, Mangisila. O le fesiri la, a whai o lea e pepese i le kaunga o fior so i fuanga i fafo. Anana le mea ngau, i ka me kifa. Pādi. A whai o le pese lea le pese ngei wanga o i ka mai ki o le kaunga karso i fuanga. O mana malama le sui lea, koe kiki se lau pasenge o wha mau maunga lalangi o ka mai ki ngau i ka fafo lai makua ia. E le i lewa kere nga whai e ka mai ki le mea ngei. Ai o la unga kari le sui fai pule le. O nga wo manga kuala ka mai kiki nga momori mai kongo le fongo. O langa ia mea le fai kongo le ngor ngaoi. Le la wa amai ngai kongo le ngu. Fai aku lo i le sa o le ngu. Sole. O le hane mea wa e fai so o ai la mion. Le hane mea wa e fai so. Se fai ngaoi ia fale o le ainga. O ai. Ngaoi ia le mea wa fai so o i la wa mion le ngaoi. Ai ea mai runga ka mai kiki makangi fa mai. Tama. Paua lau ka rengi nga amai e rea vi. Ioi, ile nei afia. Ora unga o le singa ba e ngore kari o le mea. O le ka rengi a ka mai kiki nga ora mai mai o ngau. Ai e wale paya nga sa wanga pa mai wanga. O ilo ka unga karo so i fuang. Se pai la le wa kari ka mai kiki le. O la unga ka rengi nga amai e rea vi. Ia pe o le kulanga le asiata. Ai o kele ioi. E sau kia le ko inga manga kufapea. E fai mai wanga li ai. Paua ka mai ki o ka ufa i la ka ring. O nga oi mea o nga. Ai o a fai e kua inga le nga o i o ka mai ki ngai o ka un karso i fuanga. Ka ko fesiri la ngi sila maskari. O ki ki a vai aso uma nga oi ka mai ki fa. Nga oi ka mai ki fa. O sa tani la chata. Ma lo fa tai sila le sa no mai mau. E pesa kauri ni fa fo le kamanga o ka rengi nga i me o ka ngā mea. Fatuna i nei tama fape. Ai pe wahalu fa asoro a ko i masingi karakupe. Mau ia aso vira ngalo vai atu e oi. Io asiata le usu le fono por conferencia me tisi samone. Le foi le levana na mai atu le fono le kalesia o por fono i malua e longa. Le kalesia fa potona kiusiano i Samoa. Io. Ia o lo kupur kaimi o le ai kupur kaimi mo ki ngole ka kala ngo le faro lo mar ngo i por farka ele yo su ma fo ngo nga pe for io o le vingo la kala siat
o e ko faluaina le finagalo lupe matisila ke enga fo ya nga kala o mafua le tangata soifua ia la vagengi usira ka ngo fio pusa pia ma mea ngana le ngo mala uri fo yo le fai ngo ya fa me o ko kasi mai pie ko ngo fa lo loma ma mai fa me ide ro la awe o te fa sa o sa no ga pe matsila la ma o le fio la sabo o le tulanga i la uwa ai sa no nga fo el na fai pu ile o se sa no nga e a fo nge e lo ai tulanga le leo satina e lo na tu malo po le mato tu malo sa fat wa anga fa pe aru le fai pule e ka wa nga ule ko malo yo nga duwe ma ba ku me milionga e fa ki ngo fa ko anga me va pe yo mele ye wa nga le sa we fa le anga ai o la wa o le no mo le tu malo la to nga o ku la nga i pe nga e sa ngoi i le tau so fo nga sa mon o le makua i sili ya ku le kaur so fo nga ya maku sa mo nga i lo le nga ko ke fe o la fa yo la nga le o ke ma la malei ya kusaka fadi futalo fadi fu fai fadi fu ulu e ka ke wa ya ko fia se lau ka ka lo mo mai io awa nga ko ke ya ye mo lu mo tu la ngai i to tongi o lo faina mo nga lu ya ai ko kikia u mar ko ngi fa ko ngai nga o meta ma fa tono kusa aisa e o mo tau singa ai nga ya so ka ko la ngai samo le pula le fa io de fo ko kikia ma ko le fa ka u le we ka mingi io le fe kauile le male marco e fo ya ko la us fono le samonei le fono metis io ko la ko so ya la o mo ulu io tu la ngai me ya ano o ma ko ikelegi o ma ko ro la ya marka mai kiki asia o ma la marka ya e fa ko non kamba ngo fo nga la o ga fa marka mai tedi o telesia o ko ya skanti la ki foi io fa ko le non kamba fa la me la o o le ave la lunch mane di matala fa mereka mai tedi o kere sia o trato na file sa o yor vai son te ale sa se vange fon fa fonga le tunu ai e se la fumo ale sa ai la se mo sa pe tonol pa wa ka mo hoi ya le nga ba ka mai ki nga i fore mo fa supo ba fa ile le me ai la ko se nga ile mo yo o nisi vai so tona ya le fa makara ngam ki sa pe fore pu ale la pu ale ye por pa pu ale sa vi fore pu ale fa ile pu ale o nga ba ai mam ka Ba ku le o le ka mai no ka ni. O le ala so ka ngalo le o nga me nga. Ai fa me ka ni ka mai ki. Tedi. Ona na fila na mali wan ma to fa ya o ngolo ingis. Yo. Ya, o tu langa na wo le fia lo sia. Yo ya siata. Yo tu langa na ele ya ngau fa pe ya la ka ni marka mai ki. A me o ka wa ka so fo nga po ka me ai o le cantina le au. Yo ale ke ka mar fa mai tedi. O nga finga mali wa fa ya o ngal mako ingilisi yo mo fefer kama kiki ke wa supo pero si tali le mala nga fa lo nga seta ya ti vas ya si sa uno mai lau le tato sui mai Australia ai pe fo fa so alta au popo mai jamo ke le lava vai nga o le launga la fionga le fai pule le o sa faka e se e ma ko ke le vai nga la nga se o ke fai vengo ko ai mare upule e pepelo fai nga le o sa wanga le fai pule le mo se ma pepelo fai nga la nga sa wanga i vai nga le a maka mai o le fa pe nga nga oi o ko falo lo ma sape ka ko maka o ma ia samboa ina nga yo inga le nga fai era woria e falo lo le e ma se singa usi sape awal men ka ko vai ko mai maka pure o ku kongu o ku fa fo ma si ia ku le me ale ku vai kupe le tio le me mo manga pe pelo le se o vai le fai pure le ma fai nga nga lua ele ang fa pe o le konga ka o le related le nga oi ma le mar ka se ku nga le ka mangu kai mi ko fa long fa pe o mo lia nga oi ku sama mo mai fea o mo lia nga mai nga o yakan kalo mai fea le ai ma se nga oi fa pe nga ku fa long wa nga oi mangu nga oi me ai le ai e ma ko ese ara u pule pa mo o nga o ma fu le o ma fu nga oi sa mo o le ko ka se banga wa o ma ngese fu ka sa nga ko ko fa long ngu ka kasio ka ko ngu sa mo ile ai ma ngi me o ka fa long fa pe mai o ngisi nga oi mai me ai o ngisi nga mai me ai le ai
o le ba ma so an ka ko fa ngol menga le o ao lava i waia ia paunga ka nga oi na kamai do ki ro ya wia ia ai pe le winga nga sa wia pa popo e fai asi pero que le la unga le fai pule le e asi pero que la la unga la wia pika ia se sa wia ka mai fa popo le a tia ka tu sai ma le ba nga le Palo fa i o tau whiringa lo o te io e fo ia o ele sala ese le to fa wo to wa sau no ia ele fe kaui le fa kusa ma me wa kukupu ia ona o la tau te ro fo i o la na ina ia se me fa porokiki ai pe porokiki ai ia fainga ai o tua tu o le sau noanga o lo fa no noanga e pe o le a fai ma alo fanga le au ngao e ki nganga oi o kupe o ngo fuala au fa sainga ma fa ka ngo fuala au fa sainga ai ole a fai ma alo fanga lo ale au kalepe e fa pe mai o soifuanga o le kau o soifuanga o me ia le o moe mana tu na tu manga fanga fa ai le to fa le foi fai puli o lo le na fa no noanga e mio mai ai totonu se vaenga pe yo lae ua mau ai mal excuse e alo ia ia au ngaoi ma ore a fa ku puke inga ia ula ele isau noi to tono parliament inga ia uma engala u fa ikikia me lea ai pei ola encourage ai e pei ole a fa ku inga ai male au ngaoi ia ko anga pe kalepe mo ngaoi le anga ola le bukala ngoi le parliament or ka un kar sui fuanga a le mele fa no ai or fai pule fo iringi ngai racing ar kulanga ile isa ma kulanga me fa pea isi fo i pa inga al parliament o ia fo ina ia sauno ina ma racing issues fa pe nga de kel lo fa au fa sa inga we kong o le mela le nonda fiu fo ile lo tama fa fiu ka fe ku ngai pe ai se ala wo fa inga ta ina tango fa pipi o le kale penga maranga o inga male e sa ai le manino foi pe na fitala i tu vasa ma sauno foi o to la uso a nga o fi ai e nga o me ai le akau ki vai e fo isi ngoi mo mai camera wa le tate vai tunga fo ile le la expose mai la vai e fale o lo sainga fo ile fai cameras le la akau ki vai ku ai kanga ku ai ru mo le isa vai ku nga ia wa ka koper mo ngo ngai fangu ngai fangu susu o ngai me ai me la nai lo tari tunga la kamala ngale ka o ngoi fi ai o kama ye o mai a ko asi iloa mare pusa kupe a ko a pe o mai faingi ko inga kalepe inga ia avengi mea e leo ni mea aia o mea tōtino e pe o kiwi o mea uma whapena e se la whaingor ngoi ringa ia e avatu fo i whawhautuanga e tu alalo ele tatu por kalame i sui whaipule se maanga ia re whai mo le research ma ngai ai or ku alalo le e vatu ia fionga i fai pule mamalu e lea o ia le matapia le mana ia ai ole me ma ngai ia fai mua singa research fai mua singa sa ilinga po o a kongu mafua anga ole mea male mea ia ole sira vaenga o tele foi matala i me o mai le pua tasi na mata upu fo te bana o ia fea ia me sana ila uso mai samo ole fo wakele le fo mai tu singa i lunga ma fa pe mai ia wa taungata mai le pua makulanga fa pe nga wa yai ia mai fa mai o le la ke le ai mar fa kama ia o me to a inga manu ia ongo ngai me o mai le pua fu ile male ioi o le la te tau tu fisili lo ma fau a sila ma ava tu foi tu vasa por ka ko ku e ali pe a fa ya ku le mea e fa ki ora ele mea nga fa ki or ka ko ku e nei me tau mo fa ya tu mo le e si le ngo ka ngo ko refresh fa pe ngar fa si ole ha e a se mana onga oro o kau make ile finga ngalo ngi ka ngaka e pe i foringa mai ole ele mali e vai e fai atu lava ai fa pe mai eleanga elenga kai ka unga ka ai fa mai ama a wa levan ka ko woi ma fa ka mai mai e pu ata aloa ma manu ta aloa e re tau tinga o isi ka ngaka ra so ru fina ngaloa o ru fo tanga ruwe ia abata mai asila na sa no le fiong o sunga mau
Ia, whātai a sata. O le ua fisotai i le whiongan minsta ile. I nia mātou mai le kua ai kai whianga le mea, le whaile mako maumanga i kua le whanpuipui, tan malala. E ile lima fitu e kana ale malo na ia mātou ina. E la ua fisotai ni mātou mai le pua se lima. Wa la taa hu le manu whaala fuala le pua ai tai o. Ia whaanoa noa o le tu alalo nei tu malo i latou sui. Ia latou ua whaaleanga le poro keti le ua to o manga i ai le tele o whai whatoanga. I le whaala fua o me to alo i o ka ai pua marapa. Ia le longo maali e fo ia mako o ringe ka mwhai aku ni mako avango ni mako mai le. Ia le la ua le sui whai pule ia oka. A ka ule ke le pe o le whale fongo le se whale ngi sa mo e wha akuse le whale fongo. Oh. O se la fonga fa kwa nga fa pe ka ke ku malo le ku malo le. Ua ka a vea le whai pule le fa tina vo le se mea ka kana ngole mu i vai. A wale ai lava se mea le lei ke sa wo ia. A pe e alo fa ia ke file mu ia. File mu ia ma fa ma alili le afi. Mo le si awa le langa ka ua ngi ilanga la fonga le nga o yo tamati ona o kan kaso i kwanga ala ofisili la. Pa fe fe nga o inga ke le a fo ile nga o so lupi fa. Ina kai melo mo fo inga le o mali o uma. Le nga o inga ke le nga o so lupi fa le nga ko e se ai ku pe pensio. Ia. La ka unga nga me. La ka unga nga me. Se nga o inga o se fia ingo po se fia ai po se lima vai o se ka o so i kwanga. O lewa, nga ia mea nga kupupu nga o inga sa oso i le ngā fui vai kaini. Ia ele ia ma sesi o koe kaea mai ngā la pisi tūrou. Ia la ewa kurou le uku poko le maka o resi a la me le wha koe foi. O mea whapenge, a le leia nga sue. E kongi mai ma koe kongi ak. Wae, lesi ngā mea kelea nga kupu ole. O ko se o le kupe kerenga o pension ngai ka mama ki nga maku ile lupi fa ia pe o la kali le sia o le ka ro sanga ngai mako mai le ia ale la un sui vai pule le vai mai e kai pe o kere o le fo fo pa pe o le me le fa man la mo me le fionga mista o fa to nga le se furu fuku fa ka fa ia te nga go video se furu fuku fa ka fa ke le o le mai le ia fa pe o se makua la fonga ko le manguia ke le ko inga la fonga fa me pe o le fo fo ke le mai le ora ia no vinga ka se le mai le ko no i ku malo ai fiwa su ko ingo le ku malo ko mo mai le ku roa le fa fonga anga le ku malo pa ko i fo ilanga wala nga kala wanga na unga le fa va ya ma le ke o le nga la uma pe o se kala ngo ku le sia tale ile maka ku le ele longo mari ya ma ko ngele ka fa ya ku nga ya ma ko foi fa ko anga mo le tatu watunu ia tali atu le seta malo mau so fina galo ia fa fitai mo le avanoa oi buka ko kala ngoa ile kaur so fuanga buka ko kala ngor so ka inga o soringa tu la fono pe o ngai ia tupulanga mala ko fo inga yoi pe ona tato va ai pe tsa failangi inga o me ka kupe ia o me nga ia ai also ko sfa inga leo ai kami mai inga me ka oi ai lo ko sfa inga leo ai si me mo e compressa ho le fa ngai ka va si mai nga mo me o bueno la po si mai nga mo me o ko nga masingi electronics fo ia nga ka ko lo la wala me le nga mai tanga leo ia me ye si mai la ko yo sfa inga ka mai la ko i nga va ai la ia le mo me o soringa tu la fono o ia inga o lo sa ia la ko me ko ki kon fa o tu la tu tangi lo sero ma ko vala au ai nga se ko mai nga pero ko pusa isa de ku se ko mai nga pero ko TV le sa si mai le fale le sa fa lo sfa inga tanga o ko la nga so ta inga o telo la nga o le kamingi i fala au fa sai le la ko kala ngo fo mai le po ia ele ma se fa pe mai fa fe kai de malo i ma nature le ma to fa le o ma wasia fa mama ele nga ka ai pu ai ku malo ai ole ala ve ya i mai ai le tu langa i fatu anga mai le sa tia e nei foi me tu alo ia pe nei foi manu pala o povi o sol fanu se tu lo o me ola nga lo fa pe o fa kama ia fa ko a le nge pe se ku le min staff fatu anga ile i se nga yo inga
e kau inga whaiki ai le whale tono tūlanga whatoanga. Ona o mea tuaulu. Ai oso ngai whai pure whapea mai e koe ngana whonga whapea. Ma pei foi le amu. Wa fia kau sanga sa whai ma le tau pipi nga kako i tau pipi uma. E le i ai lava masenga i o inga nga whai re tau pipi. E lave ya i mai e whatoanga. Mai le whale kongo o kako whakoanga kūranga o peona ia mea tuaulu. Ai whawhekai wa ai pua ale tu malo. Eo. Wa pua ai wahoi ia. Ia nasi oisi mai le ia tatau mo tere salafa. So, e o markai lua se furu pua ai mawai. Eo. Ia a foi fora le ku malo e fang. Longo winga kai lima pua ala ngangu. E kofu male ia a ingole no masi pasi pua se tulo. E mo mai ile mera. Ia ku langa nga e mana ia foi le lo finalo a seta. Ave ska ko ku ala lo i sui fai pule. Ia. Sui fai pule. Ia ko alo lofa. Fa leo le sui ngalo le tumalo. Ai leo le fa leo o le mea o lo finalo le fai pule ia. I lau fa longo ile sa no anga fai pule le o matu tumalo sa fata no tas. E lo se finalo le tumalo. E lo finalo le tumalo. La ga uma kulang sa wanga. Ai medi mai ka ko le kumalo ma ka ma ku fika. Ko mai so. Ai fa apele le ia fai nga malo fa to tu sa mo tasi ka ma kai pale bia ma minsta ai o ma ko ke nga meye. Ia ko nga ma ku la le la ia. Ai le sa we fa leo le me o lo mana o mia i tumalo. Ai me le o sa wa ia fa leo le mea lai kai le mix ka fa ko wa mea mo nga wa vi fo lo le fia mix ta fa to ma me o sa wai fa leo ia wo ka ko por kala me o ta ta ia wa fa ina fo nga ya o ka ko sa wi uma ka ke mori mau de mera io pe ma o mia mai ka ko kai wa le wo fa nga so lo ni so nga i le ka upu o ma le ko ia o sunga ya tu basa o le fionga rupe matasila ia ma ka ikangi le la kiki ka ko fa nga ia ma to far mai malai o le ka kia afia umai kuwa inga ia. Kio. Awala nga ima maya ka kuwa inga ia. Langa ele ai masesi ma pe ovi mai la uren ma le to a me ka kala ngoa ku me ia ma me. Ele ai o le ka kala ngoa issues. O lo ma fai ona fa adia ye fina ngalo la tunu. Ma fa fetai da tunu wa mawangi mai le tua. Ai sa le fai pure. Ma kuwa pe kala ula ia. Ia pe o sia o fon fa pipi le fina ngalo rupe matsila sia ta ma la fa lo. Ma lo fa tai ele fese fina ngalo le to fati vasa. O lea wa umaua le tau mai le o tau o mai le ipua. Walanga wa yetus tu singa wa whapea mai o ka se kau mai le ipua ai varus furu a where mai le. Varus furu a where tala sa mo. O le lana maua mai si au o tonga mai le vaenga le Office of Atoanga po le vaenga fo Alice Ross. O le lai ama yei figures and prices. O le tala lea na a whape fo ina na saunoa le sunga le la auli ale mali e toi se tūlanga i tā ua ai le valu se fulu a whetala. O mai leile na e au fia ai le fitu i le valu mai leipua. Kusore ka unga o le taule na o le iei to tonu. Ai mara tua o kako mai lei o mai lei mai me Amerika. It's the best one. O le tu e lalo le sa mai le matangaruenga o whatuanga. O le kau ore mai lei e kasi. E koru a whiwhase lau li masifuru. One, per toru a whiwhase lau li masifuru Amerika. O kupe Amerika. Leala iailo na toru a toa le toru sumar whaafe lima se lau Amerika. Ia, a whaaliliu na le kupere ngā i le suinga o le kālale i rua kālafi ku lima. Ia, ka kiu lei ta elava. Ai leo se mai lei ngai kasi kusa e valu i le iwa mai lei pua. Lea iai i kako mai lei. Ai kasi le mai lei. Le ke sau ngoinga. Ia ela ka le lua a ke lea lua se furu. Kou se furu i oe. A matatu se furu lunga lua se furu. Tolu se furu la whainga pua. Ai ma whainga maua. But ea te au ia. Overall lava la tau ia i tūlanga o loo iai. E o fora uloko. E o ufo ile nguku. E a tātou fo ia i sā moa. Me se fo i sā kako ki ngā inga e kau koko o isi ka ngaka. Wale o koe whaiangi whakoanga. Wa give up wale la wawhai whakoanga o ngore sori e povi ma ai e pua. Wa kele aisi whai whakoanga wale koe fia whai whakoanga. A le fo i la ua mawantu re wha ma avenga le nei. I tūlanga fo i o tātou mai lei pua a ma tūlanga whapena. Ia ailanga e ole anavale a le kau whai e le HRPP fo i le au mana tua i lo lotore sa unga ngā ale ala po o limongi. Le sa whai le taimi fo i le na tāwhi mai e leo leo. E awane i o e whatau tō.
Le sa ia saungo ai o le ukele i o kaka ma wala au. I le fast ma la kofia pupule le wharefongo, wha mai. Ko kere pule le wharefongo ele o le wharefongo ngā whau ele HRPP. A leo ua manino le matau le vai. Maala malama sa moa. O le foi la koe fisosoangi aku Australia o le kungu o kui vasa. Ki ngā i ngai Texas ko ingo kui vasa. Le la koe fisosoangi aku e siria 5 milionga ka la. Se fisosoangi ngā. Lea o le a fausi ai se isi o fisa o le fono. Ese mai. I le lako fisosoangi lea sa lako fausi ai ngai. Le mau ka fongo lea iai le whaafounga le iai. Ngā fande Australia. Kupe Australia. A o le afu o le au pay tax Australia ngai kaka Samoa pe o tui vasa. Lea la e whauai. Au ke whaku e te tau ona tātou whaamani noa ma o ngā poru kalame nei wal mele a lenga whika mai ia le siko a kele. Onga o le kako ke ka ua i le akungu. O le kako ke ka ua i le akungu o le secret le whaalilo lilo le whaapongi sāi. E ngisi o le au poru kiki mata mafofonga o le akungu. Whaapea leo kangaka. Le aila koe a mai le HRPP langa ngā whau le HRPP wharefongo. Koe mai le HRPP leanga ngā whau le HRPP whare mai le makua kukuru a wale pasia le whai eiso suenga. Koe mai le HRPP langa le ngā whau le HRPP le ama le ama le ama le ama. A lea ua mangingo ale maka o le vai ia mai tā ua le tātou longo puia li. E le ai. E le aingi kupe se HRPP ele i o aku ko kongu mangi ala ko kupe ele aingi kupe a whaipure manga ngā wako isi whaipure wa maua mea karunga i ko kongu. Tu lau fo ile ngangana. A o kupe ale atunu. Ia ai mana ia o langa o le ufa mangi ngoi. Wa ngā fwoi keiminga wala au ka langa ri mongi o whapea. Sole. Sole ka alo whara se HRPP ari sole pe visa kupe ngala ko whaua ele wharefongo. Ia ale ua mani noa iso suenga. Ele ai o donations o le donors nga au mai nga whaatupe fo i Australia. Ia whaifua, ko kongi Australia, o le fo ila ua whaire mako usao nge usila o lua vionga mauma masila. Le ua mako fisosoangi aku le whaunga o le kako make ki fau. Eio, le kako make ki fau nga la koe whau sa vararo. Eio le fo i donate koe mako nge. Eio, ina ia manino ai le atunu o ave ese ai le tau wha asese. Lea lai kau whai mai pēa ma tau whai mai pēa. E pei fwoi la o le natala. Ua ngā oi tangata. Ona o le taungata o le suifuanga. Ai asu ea koe leo whale i ngā oi leo sofa. Ai maua mai ele ongi kupe maua. Ai maua mai meo compressor. O pusa tools. Ia ele eva kuangi ngā mea kuroule ngana ele eva tue tau sami pe tali eni sua po ono le fia ai. Ai na avatu. Ono le tau whaamani e ina o le ngā lala i tūlanga o whala au whaasaina. Ia tui vasa sauwhina ngalo le matau pura? Ia whaafitai mara manoa. Ka ko fo i mai le pua. Nanga lea wa overlap la kikia ka ko le i wha umakso mga kun mai le pua. O lak kilo ai ia uia. Wa ese le maanga ia o ngai ka fo wa ka ko iai. I le aka mai ma le poko ng fo i ngai le tua ia tako. Onga o lea ua apare mingisika whakuanga fo i lea vaenga o mai pua. I le awala fo i e kapo e ia mangu whala fua lea. Le wa fua fuai. Onga whai mai le pua a. A kako komanga kua siata i le kaimi o sola. Sa kako wha ngala au maalosi se tulo. Sa wha ngala au maalosi kau kio ai e whakau nguvu fuanga i o le kau wha kingei o mangu whala fua. Kako wha si awala e peo kako whanga me mei pēr ea fōtinga le lau matus. Ia ma whapopo e man marosi o kau au ala e kau ai ei a mangu whalafua. Sa ei whalave a siata sa kula i mai inga i wa ngā koe ngā kulanga whapenga. Wa e ka kau mariri wai lau marosi o ngā mafua mai o ngā o le kamwhai e whalalo e mangu whalafua. Wo o fo iai mo meo kuringa o puaa. Ia le fo ia ingisi o alo la kunga mariri wai le kongi le ngā ruaku misil pua e la veai se kametiki. Le ngā mariri wai kusala waka kore koe whai ala kulanga ngā. A leo whangaro le mingisi ka whakuanga. Sesi awala e whai o fie ai. O ngā maua i ngā pua ama pēa i ngā pua a pore la pore mangwhara pua. Ai lea a fie ai se ola o sesi. Ia wa lange o ke mangkuanga le alunga olo anko e alo ku kuri wa ai so olonga manga pua. Ala ku alu na ia le ma avesian ka mai kai fa.
O kai faula e pe e whakingo au se hoide. A kurora ia reo no sio ango whai long kasi ka o i mana ula ma no si se i lamai de. Ne po ai vao le ai ro ma mga olo. Ne le vanga o a pa longo kuro. O mai de ko inga le a vau waru ka mo ku. Kira ko pe lima sulmika. Sa oa. O po ai vao lai ma ku ai whai mai la fi ngaunga mai de ngai ko nga whai lo ku suanga mai le ma. Wala aua kuro mara ko le long kasi ngere. Sangalo pai vau. Awe ko wa ka wa mai le mat. Ora le ka o kwa ya sia angko le o tai kai dalo de uru fon. Ale ka yar pangara ka yar pua. Mai wa mai ngasia ya sia koi. A sali. Ora ka ki e wala mai de la pe wala mai le fangat. Yang anu ora bala awu ko mar koi ngana kamare ka yang fang mai. Se fanga ia la le anga kangaka. Nga tonga ko nga me. Me se fanga ia la le anga kangaka. Ala pe mai le fa mai la le anga kangaka. Ya. Ko nga me la nga ba po lo mar sala nga ko ka wai po ai pa ya. Ya ma ai kuan prum ku ka fe feu. Ya se ro fe feu a ver lo marngu. Ya ba ku lo marngu fa sala ngu. Wa pa o ke le me o le se mo fe feu. Ya fe ko ska le se sa ka wai po. Ya le nga sala nga vai se nga di ma fe sala. Kalau itu saya fakir orang, ale wa mawar awar sa upiremu. Ru angat bua awang ya piajes. Ya, arka ko farfongo, nang ale wa ka fa mai. Naka ko arbier ka la au boire ka ko yang ngau ngalau keli. Arka ko farfongo ya ngasao di lau chang wang. O avakua ka ko ngafangua mo o fa le ngai o. Sa de lo. O ko avakua singa fangmo le alu si ko se pun mo ko milionga. Lewa avaku yo ki aora wari ia na urpo ye samo. Le foi la nga fai le fare fong. Le foi la uma ko alo aku mo le si vai nga ka wo le si foi mau ka o le si foi mau ka o le malo. E ko fai ko ya wan nge skaria. Fai ala ukale ya wan nge la nga le la mai e le si fai pu le la ka ai nge skaria ni sa me fai. Senga. Se ola ka checksinga le pe ngo ka sa nge skaria ka si vai vakasi. A makalongo pay check si markasi iba kasi e ka war kami ola ka check nga ngai wa ko nga me e so ye ko kila wa mai lo ka ngo ye fa pay ya o ka wo la keli ya nga war wa ku male luang ar kami kasi nga fa mai la ye sko nga 2 + 2 = 1. Ola foi lai to tongi ma fatu wala nga wa sa o le na lo tele le fa nga e tu vasa a sila mamau. O lai wa ngai ko kongi a kuar ka ko va mo fa leanga ya le foi la ko kangi mai ko kongi ku langa Australia ka malo ya le foi o tongi la mata mai tisi la sa va to tongi mani ta mai tisi sa mo i mele o ia a tu vas i le mele fa yatu ala ki ngai ko kongi ko ma chat support la bolinga o pe maxila mama le lo ko ma la chat support karo la mio varia ya ma ngai ro biskiri wa ya malo la ba ya ka ko me si ka ka ko fa me ya ono le tato taimi sei tato wa fele o nanga le motonga ole au nanga wo va ya tu o ya tu pai wale no fo le tu pai le mo atu no fo o le motonga ai na watu fo isi ma to va ngai na io e ma to o wasiasi no tu mali atu lai fia wa ave mai kala mo konga a ole upu no fai mai e atu ma tele ma wa tu nga le ulu po o le sa o le to ai nga sa ulu po ai fa mai la le tala le wasiasi nga ku mali pe ni a ngelu fo mai asiata kwa uva ai le ai no fo ai e te va ai lo mai me ngo fo fo i e pe i ki kongo se pele se tupu e oi ono fo e ke sa fai fa mai e lima lo mi nguke e sa fai u mi ngo fo o le meso so o lo fia ka o ko i la lo e ke moi e fo i le manai o le malulu matulanga fa pena ia ai mai ari se o to tonga o le tatou wa o le ia ila to ia na meli mai tutia pa u ia tau e mo mia lau numera lupe matasila ono tulanga fo ila o nanga me se fo i le hotel ia ai se ila fo a o mai le tatou o nanga mo tonga matulanga o lo ia ya fa tai ki vas o ya siata ma dio se le tatou so batua ya ma ro lava le fa so ale le fia
siata ma le so ya mau ma se le so matua ya tu bas ya ole tato go na fa tai tele ale lango mai o ka le tele ole atu nu solo mai i le tato por kalame ai mese le tau longo ale tau tai ia ma le Blue Wave TV mo le toele anga ngal fa tai ke le ale atu nu malanga mai ma afio mai le ngata fatal malo o tau sui la titi ale le standard on fatal malo le tai ia ai ono le tato me fo le go fa nga solo i le Blue Wave ua le motu ale o mai o le atunu asiata o te le selu atu a ke la ngonga pe o le swinga na ngā rewa iai ia le ala ua la pata i le au vaenga o lo tapena ina tātou potu ia tuli le tātou ai le wa tau le wa saure le solo le atunu ua whaafetai te lea ia le ngatai lea o tātou no foa ia le anu e tātou special le ona pau ale fatai fo iwa pa amalu lua tua ai nei ngalo no ua fea le vaenga lea o le mafafitai ma le uso ya mau ia te o lua asiata ma tuivasa i lua fesoso aninga ia la alua fai ai mea ia i se tato atunu ele ngaka le makeki le fau ngakai wa fesoso aninga mai ngipsi ia le fo wa koe apa mai kuivasa ia era mai riska po poni mau ile fa moe le wa tali mai na uta uso le uso makua ya kuibas se vai adu ko inga le pinko ale aka ai mai amengi i se tato wa ia mai se le ta uso ia septa le vai malai pa fe kai ke le ia o fa sanga na barsa vivi umaloanga no fai o se mea le leo ngale ave le vi inga le ri fa mai o mea nga mako fai o le mea nga mako fai o le mea nga mako ia le ai tato fa fo i le vi inga le ri na musuia ele anga ngole ri nga ya kungunge nga mai ai ngai se lengi ia mai fai ai menge ai le uma ngai ki sule lu mole kungu o le menga ma ko fai o le menga fai ma ko se o le menga fa ngo ai se fulu a mai nga fa malolo o nga ole i va ai ko fo ia ko kati o fai nga fa fe kai ile fa malolo pela le menga la ngonga ai le fa ngai tio le loto le nejes i le lua fesoso aninga oka se wa mulinga ni fori a ngioli fo i le lua fa kama swali inga o lua ko fai de kako ma ke ki fo le ma ke ki le nga kai ya mai so de kako va ale nga ko a mai e kuibas ma no la o lua le ko fai o ya na a fio ata no basa le mota o atoan o lua o sui va ia fo ia o lua atu nu ile apa mai ia fa fetai ai ne fiafi la wa nanga mo tonga ia wa kele al swinga ia se ata te ule loto le nei maftanga o tatu a matai wa ia swinga o le standard lo fa malo wa ia o le moku le o mai tanga ia wa kale la va fu pu ia ka asia ka pe fa nga fai pu nga ka ngale la ma le va ia so ke ngi wa fa nga fai ngai pu nga ka ke wa mau wa koi masisi ya ka ngi ka pu ka nga ka ia fa pe tai te le o le mau la va le sila na ko va ai mai le awa o la kula fongo lo ko do mala fanga ko kele po aka ke ko ke kanga ia no Facebook ele mangi wa o ngolo fefe nge ke wa mo sis ai le ya va vetai ina ya tato pa anga ia malanga mai ya o le na se mato tau mo fainga vai o lo o mau tato cheese free o lo o mau marka ko mam le ka o le sai le mau ka ko mam le ka o le sai o le mam nga ku dia ai wai a vi fo nei ko fo na lo au ko lo ye mar kamba ai ba ai le sa wo so ro ka ile o le manga ku ye ku o le a fai mai e o le ai ku o fiu le fa finge ka ai vai ai la ku fo na lo au wa ngo fo ko ngo le menga ru ele mam ero sa ka ko manga pa ka ka ai sa ku sai pa sa fa po le ai ku fa mai ko le anga ka po ai anga ku sa ka la le ko sa fa mai ya wo manga ku ai le fia asiata se o ngai kama ko rua wa le sa ka ka ngoi va le wa le ko fa ai foi fo fa e u tol tatu sa le nga ma ko wo na ma le wodi se le mea le asia ko fia maka mua ma le fia kama ma fa i ngoi va le ke no fo na le va le wodi u piko ya ke fa ku mo le arrival fo vo le australia e na le fesi ma ka via foi ka ko ia malanga e fesi de karitina e fesi de kari kama o le fesi langa nga se le wodi e fa pe no fai ka winga
Are you here to give birth? Are you here to give birth? What tikela wari ile yes. Kelo, mako wolo, waka wolo ba. Ka wolo ba. O wala kwa kilia umea walu. Usala woso ai fa fole right. A ko ke pino mai ko. So le ke le vai mai is. O ko fa madia lo le security so ko la ko su menga yo ke. O ke alwa ko asiat. Le ko kongo le poku su su ke lo fa pe wo ka fe. Le lo po mai la moria mangi isa so. O la ko fa sa security le ko fa ko fa excuse me. Fa o ngango ki is kama mai. But you know them, yeah, okay, first time, look at the phone. I'll keep you up the phone. Sorry. Are you here to give birth? Yes, but yes. Ole mea langa pu. Okay, kilo pu lunga o whakahoie. O wha chao le mga wha o kamarera, so po ingi pepe. Ie le ngei a whiawhia setan wha ponga le tunu. Io e. O whesasia inga ni momori kia poko. I se vaina ia i le mea le ke leo le mea. Ia, ole. Wha matalanga le whiawhia setan. Wa malia le whaatolo ngā tama, wa upo le tunu, i tātou mawhitanga. E uia e ngoka i roa wa, wa kana ngō mai ngai o mako, inga i ui o ke makai, e o sia mātou nui ipa, leo te lea o te lea o te muri o lea fui nei, i le mātou nui ipa. I wangaro kia uro makai leo ke makai mai ipa, lea ingaro tina. Ia e, ole whamataranga lea sia tale nefia. Wangalo roma kai wangalo roma tai ayo ave fa tau fa na roma tai ole awa nai fa mo bona siata te ringi voi la fa tanga mai au ya ke au siata ka ko vai ole awa nai iba mato ia wo fa au mai ngai makai ole mako hu mai sole te sila se wa mau singa paunga akai le ko por kala me mai kamari pa pia yo e alu lu fa mai ole ngei ya e fa pupuanga ya ka ko pu e pu ngon por kala ai alu fa ngia le rita to por kala o fea ka ke fea wa ai wa i mo sia fa apa se ko ya maka ku ka ko me ya alu fa ngia le ko le ne fia siata ole fa ave tai fa le na ba le ale mo tonga wa ke le na ba swinga yo e ke le al swinga ole wa nanga ina wa tato mafuta se tane tu le siata. Ia, ai le uma mailo wa vanoa wa umorolea, wa le toi tai kai korua minguke. Ia, a mai sau whamanu ianga langa, ai umorole me ia mau au te loe, watu fo ia mau, mawhai me maranga whamanu ianga ka urunga le tau vas, tatou so matua atu vas. O au e malanga ta Amerika. E oe. Ia, a mai sau whamanu ianga ila umalanga sila. Ia, siata. Yo e ngok marua i kala sala kua ole ai e kua le ngofo ka vika. Ai e malanga aku le aku o lo o kauna mua i le faunga o mea ngi o mea tau. Yo e asiata o le popo lenga. O le popo lenga na va asiata. O i le o lo nga osi e le tele o mea tau ese le le tunu Amerika. O e mo foi fatu stala le usa mau male usa matua atu i bas. Ia ole a matou talo mau matou tuli vai i le ri ia leo ma pui o le ri i lau pai ngā malanga uso au te popole se metas o no o iai mose ma le profeta e leo ma pui a te oe malanga atu le ea o le sami ma le lau ele wa umana ta pena i le ri o e mo le malanga a siata au ke popole inga walu le kama o mose au nga o le mea ngawhai e le ri se e ke popole lela wa va ku upu ke kaukalai o nga lo kangwa ko mai safari o ai sarka ele le kalanga nga fa amos ya ai alo familia le tua asiata a tu uan lo fota vita ni auto ya lo fa i se ka ko kamare pu e kemba le lo polo ku nga mo wai mar pu e kemba familia le tua le pega malanga asiata ai mai se lo so matu ya tu i basa mai ya nei ma le uso ya mau ma le mo tonga nei manu ia lo walo atu tato wale e fa pe fai mai o ka ko para me Amerika ia ma ke kapo ia ku ma ku ia ku muri panga ngai ia aku i muri panga o fa de konga ia ma ko ke kakaro i ri ia pui ma le uso pe e tu wan tato ma tanga se talia tu la tai fo ila tu lu fa fo mai ma le ma futa mai tato po kalame alo fa tai tanoa sila ia mau ia fa tai mon ne va no taua yo sa va no fo e fale o foi se manatu ya o kero ka ke hanga wa bakwe e lu pa sila o ka mai ki ka o pe makasila i le ga la ko malanga the first time nei
Se o ka mai ki o mako ai. Ia, nga koe foi mero nei Samoa, koe haru nasi ka mai ki le interview o. O nga runga whapai kai. Eo, le hawa wa fia ngai ka mai ki ko oi fafo. Nga runga whapai kai mi le waku yusi. O kei ka mai ki ko foko kong. Sone, e le o le wo malanga mai la wa ngai o mai para langi. E o mai whainga ia interview, po interview o a foi ke o nga runga whapai kai. Awa le haru nasi ka mai ki ko mo mga o Samoa me ia la pasanga. Ia nga wanga luak wa ko skam ki fa kun morning. Ia ka dia ko skam ki. Morning sir. Eo. O ka ki nge. Wa pa wa me le longa ma fau. O le nga pa ia le tua ia mo se musmusu. Eo. Nga facility o palangi ka mi. What is your name? Ku ka mi kim pungo dan. Eo, nga pungo nga ka e fa dunga. My name is my father's name. Eo. Ya, ke i mar pala. Pa sorry. Ese foi ngo ia ko nga karinga fasi. My name is my father's name. Eu resi pala. Se ka ko foi muri nga fasi nga. Ai ka nga I pole asa nga experience o ye. Fasi lo maresi pala. How's your work experience? Ku warka mai ki mapungo. Wo le lo le ku limango le la langi o ye lo ma fo pole asa ka. Ai ka ro ma fo ka ki fo la inga vo le sunrise. Le kai ka ra. Le au nanga foi lo fi le tunu o wale le mangongi o la ku kama fa. Aka kau al mafora mikinga mang por sunrise. Fai lo malangka. Thank you for the question. You know what? When the sunrise open, I'm up. When the sunrise closed, I'm not down. I still up. O le wingor kala kamiti. Pe o so ake le lar kaya. Usa pa o le mera fa kusar kamiti. Pe o so ake le lar kaya. Wa ku ilunga. E sa ngel fenga. E ngo koi fala le la le fa mai when the sunrise closed. Ilo nga local sunrise e kaya la e fa wo pe fa nga ska mi kira. Yo le nga seta. Yo o ngai ka mai. Ai fa fe kai o le mo wala va ngoi mo le nga fa ta ya ni sila ma ustaria. Ile talia fo yo na yalo ma fa na mo se tato tunu. Ya ele o kai mi o mai kupu mai fa fi ka u di bang des. Tu la ngai fa vela. Ai mo le nga fa ta I ma lo o lo fai pa nga ma se tato tunu. O lo au mai ya tu la ngai. I ele nga tai I fa manu yanga tulanga I soswani me foi latina so tato tunu pi ona yai fale te tele ma tulanga ele ngi me ngi fa nga malo yo o me o ui mai lalo I le kai mi wo kula I mai le fa nga malo ai o le amanga yanga o ko lo ala ngam papa au ina tunu yo nei America o New Zealand Australia ia ma so se tunu o le lalo langi lo soswani mai sabo yo tulanga na seta ai wo o talanga pe masila I tulanga moto sorry wo wele misil moto Yo, kulanga le walu foi ngi aso a ko a siata o vidi mai ma ko le fa uma fongo ki ngale conferencia I metisi nga te fare o var pala o mai ana tina le fon fa mo bole se ku mela rupe matsila o fa ko wele ma fa nga so nga ba ku ngu mela fa ko manga o le ase me manga o mi po ngi se ki ngo fo po o fa ko le la ba ku ngu mela company moto ai mo musu o me ba ku ngu mela rupe matsila le ala anga le ka o rupe makasila le mam le fa mai le mam kuria I kuria o le ala o lo kongo I o le mam kongo ale le su me ngai tina ya ngau o me fono su le ale ar conference yo ya asiata tula o malanga ya le fa ki au ma ko kai yang ka ko ma vai lo la ya yo tula ngai lo malanga ya pa fetai se ava no le fo yo o le manga fia a paulo me fa ngi ustika hoye au ka fa yo ala fa o ngor kai me ke la ila no marvale le lo pe mo wa so ngi ke ngor vale le ya se ia o la bana fa mai ai na proclame lo e fa mo ye yo kulanga nga fai kaura fai o songi asiata yo ia e sau foi pe to tali mai fa no lo ma we ya tero ia fa makala o mai le il tina la inga lo fa muri yo atulanga na fa manianga mai la lo fa o ia mama o lava le o le la lo langi yo ia ma le fili foi I yo fonga ia po mata yo wa le la wa ku o le ku o pe ona sa no I pe matsila tulanga o lo ngumera kasi fa o me ka yo o ma ko ka mai ki vol ma ko ai nga ngalu da o fa family ke yo nga mo ka mai ki ko le sa no ngala pe matsila mo ka mai ki e va lo se fia mo bua nga ya wa ku ai o lo ma ka mo aki ngol pom ma ko nga fa mai ya le o ka on mi ke do you know how to throw the bomb ma ka yes sir I know it yo ku o e a pom pe ngi pom fake mo mo ya nga ku wa ya nga ku wa ka ma lo lunga aki le pomo feula se tu lo wa fe algo ese le pingere
Aku kul ka malo makao Filipo. Kero asiata. Ya mamao e mami o pomu o ya tuno ula. Ya te ro foi la fatali baya le to telo na tato wo ma pa nga runga tata ya. Ya awa foi no malangatu ya manu ya fa mo pe malangai. Yo ya mawasi ai le foi o tato fa mo ya la ma ka po ya mo pe maksile sa bonge. Ya tu basa ya Australia. Ya e vai professor fara inga ko ka ya pia ngai pe ai foi mai. Ya. Yo ya tu langa na fa vetai foi le tato por kalame. Ya de nei afia seta. Afetai foi o mosi atale tunu tawala. Ia. Nga umironga sau malanga makalia. Siwa lawa kape erongko odwore wifi. Na umarona nga umironga sau malanga maka kiria mumurea. E maukingoa wase erongko odwore wifi aleri. Ya, alo ave tai mo famonianga ia taurunga mai o ele uso matua le tama matua o le to ino le tato vase fa. Ia sau no mai. Tai wa ka kau lava le malo le wifi wa mingu ke a sui le mai Samoa. Ia so ko e manga ku muri ala wa de ka vainga ka ku por kalame ringa ia fi. Ia o ko mankuala usa nganga la makanga ka ku kalame asia tape yonga sa mo foi le fai pule o fale ka koru. Fa pe wa ma ko wanga faia le mea faia le farfongo ma ko wanga faia le ma ko faia foi ma ka pe kesa ia ai wanga lo ile fai pude e ko upu foi le ale aposkolo paulo wa wale ko yo la au keriso wa ola ia tonu tia wa ve ese yerna u ka so ai ka ko ola ila ya keriso ma ri a foi ngale ese ia le fai ka re fanga ngori anga le anga e ka a kur ma ka si pikori anga le we pe se lo nga kur ma ka mero vai ma ka le papi ya la ka se e mai fa mangyanga la fai nga malanga e uia bu le aru pe ka kan ngor ka pu kala mer version ke ngai o ke fiaru yang avu mo kala ngawa papela mai la tikia ya le ngo fai aku le ai o nga kele foi ko kuangia e kalisia e fe ngai ko ima mala susunga ia ma me fare kalisia ia ma me foi se ma ko mafkanga ma ko ngei ia ele foi ngo kuwa ai sauia inga ola fai le kala le si do kuwa o sa o ngila siang kamangi sila ya sola iro ngi vai kawa inga ro vai kamio asala mu se ka ngi sila pila aru de langi ia fai akurola ia lea le lo makua siang kamavai. Ungo fosi fingam kame kila ngor va le ya kasi po. Le nganga avengi kame kila iki le lever poi I faleolo. Ai wala va ma wa marko inga mare ainga makio. Ia o lo fa penga fai. O akwar ka bade e kaudi kau kalar kinga le ainga yo ai faleolo. Ai fai marko inga na en me wa le kau kala senga. Masiro makua misia ho ya de inge fa me lo kangi foi de lo tua ora le kangu wala au de va fa ma vai fusi ko inga fusi mar kamala ala kangi ya de lo makuangi masusu ia fa ko ko ya fa ma vai sia kama la ku lo malo makua opo mar kami ki kangi fa ku lo malo makua oe fa ku lo la ia dar kami ki e se meo e fi fa mai ai fa malo makua we sia kama e ma kuala le e ma kuala fai no ko lua ma fa nga ya sia ka sa nga e ma kuala le e fai wa mai ari timer sui le fa mon mole fa mai mai lo fa mon mole ya manguia la sang ora malanga yo la ma ko kap wa yaku ia ka ko fe lo ai foi de nga va yaso yar ka ninga ya mo mole ko nga ya lo fa nga ya wo fa fi au ya le sunga ya mo tauti e karesia e fa ka sai grand burn ya sorry e lo tendi no grand burn e va pe foi sia marco fai fe au fa pe lo fa ku la fa malanga ku Samoa nga va ya so i de fongo kele ala assembly ya la su ko de sunga fa fe nga ma fa tua
ia mangisi wala usfongo ia ai mai se foi ia o sio ko lua le afai malanga da so kai au Samoa ia masionga kua a ia awa ke pole mai mam I got nowhere to go into work in the house mai ia ayo rupo le ala kamo Anthony oi fo Filippo Anthony ayo rupo ia anti ayo rupo anjon pa mai ia mam family ainga loku home yeah same as me work loku ai misi de ka langa I marka ya di la via mai de sunga ya ia manguia lo penga malanga ya ko se lai foi de vai expo ia malo nganga fa lo ia lo pa kere aku ia soifua aro fa tele wa mai ali tanto wa taimi ai wa tala leo malie le nei foi afia fi le fa swanga o va tele tala leo malie pe o le tala ile tene sa le va lasio le alo le tuia ana ia wa uta sa fo ile to fa ma le utanga o si mea ota ma si mea tunu o si tala malie ia o nei tala anoa ia e tatou te siva tau fa ia awale fa fonga maua le tatou turu fa tai le to fa te tala I la ufionga lupe matasila ia e faitau ma atoa ia te oe fa alolonga o le fito la inga tau ba ana ma la tu tama vai atu le e o le tama I matamata no fo lo fai ma o le malo ia o ngalu e fa me tu lo sa longo va no fo fia ma upu ia te oe fa le la tai ia o lo fa tau tanga fo I le o nai o le to o avea o le tu o fui fatu ia vai atu le fio fo io ia o tofi lau nei va ia ainga ale mali to o le to li fio la inga sa le valasi ia ai fo ia le la ta yo lau fa autotanga ma malu ia sa sulu ia ambi se fo la ia le uso ia tu vasa ia wasio ma no pele fo I le loto ma le nganga le fio ngolo li ia wale fio le niu monalo fio le sa fa pito ia le niu monalo fio matua ia teli ulu ia ai le fio la inga sa le valasi ia ma le nofo I tu ainga ia te oe tu sa mau mai tu wala ia ai me se foi la le tau so ia mau ia o le tamba fa mai te tele a pe senga ai matua I le o a wa fo I le tamba tau sia faleata ia tu lona fo I le fio le fo muina ia e fio I fo I matai o le tamba le fale tau si pui e le to fa to o faleata ia va tu fo le suola lo mali to ma to te tele to feo faleata fa fitai le tatou to fa sa ili ma fa utanga le dei aso ia ua fa fifia ingar ko kero le atu o to fa manu fo ia le o kere o aruse o nga o malanga I Amerika ele ngalo fo itai o ia tua na ona fisu ia le taimi ai ona le tatou por kalame to langa fo ia ia fa fitai fo ia I le dei fiafi I vaenga uma wa sa fa o ti le utur fa me le to fa mulianga fo ia le tua ia ne fia fio to ainga ai me se foi le tatou o nanga le pisinisi malo ser motonga ia Samoa a wana ngalo e peanga fa sola utala a e mana o le fausia inga o fali vili le SMI o le mate o sponsor le tatou proclame a e manga o le fa koko nga inga o fali mai si vaenga suinga ele matulanga fa pena me I ka ko mokonga a e fia malanga fo I Samoa ma e to fale le ni tatou moenga ma tua manaia po le alava tu langa ke songa fa palasi solo ye moenga ma tu langa le kai kaila ia ole unanga lava le motonga me se fo yo le lata tatu taringa malo ma le fa unga fo tau sanga puk ma mau tu langa fo yo le hotel ma tu langa fa pena fa so taila unanga le motonga ia fa yu karo ka kuva tatou so te pea I titi tele longo atu Samoa fa mangalo se matou tala wo so poutu ma taulo ulu le nei aso matua le tu ia te oe malau fa fonga maua la foi no ule aina a ole ase le yo le fa soa ia fai mo tatou wala I malo ole a foi se ata wo maua fai ma vai fofo ni fa fitauli ia avea fo yo se fuala au ia e fa afia ma fa fu le vai le soifua ma leola matou fa atu le nei vanga le fiafi asiata fale malu lupe matasila le wanae ai mai se fo le sunga ia mau hunt ia fa pe fo le to fa atu I vasa Elvis Molly fa soifua ina Samoa ile nei taimo le fiafi ia soifua ia
se kua. A se kua. Ia, malo lava. Malo. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.